Me didn't prosper. My mama and papa out. Now me. Wofrin kokko no aba na sam ode baaye no emu owram ya na ahomete na mitase meti asensu ma wofuo minhunu wonom ade na si ade na baaye wonu ankasa tenti me ma na kwa aba na me misa nso de ne de na baaye ana yes na what to say bibi aye boko okay awie nkokko de kwa wa den na do baaye baicho ne de me baaye de se me hwehwe me maame ade o maame aye den na si ti a wo hwe maame sampi ba mbe kire ni nyina mu nsuso yo kire ni nyina mu mpacho me papa yo obi okobo ne bra wo Cote d'Ivoire okay nti abra okọ hora na okọ hia me maame na omode ware ye na omode wu me nti omu wu ye ne na ye miru me na me peni ansa me nua bema nti omu na maame kire mpapa se na mpapa ware no okro ne so no won hu me papa abusia ne bia woni me papa abusia nsuso nti papa no mfa no kwa kire na abusia fo ana ode ne ko ye kro okay ode ne ko esi why na ka se won fa no kwa kire na abusia fo eye me maame o maame ana o se papa no mfa no kwa kire na abusia fo na o maame onye Ghana ni oye dey ni oye Cote d'Ivoire ni oh okay eti wo papa ko hia o maame o Cote d'Ivoire yo to aso nti abra o mko dru ye mienu ba ko ne firi mu okay onu ye bema o firi mu ona na ye panyini dai me na me ye pani ansa bema okay o firi mu na na maame ne kraye se wo ko ne chiaba e okọ ne kuro mu ho no Cote d'Ivoire aba nti abra o ko en wa ambada sabre no awunu ya ne firi na wo anya sei na me so anya sei ni nyina ya story aye me na ba ana e kan kire me okay na me so de ne kumu sa awunu ya no me nua ne de me ntimi kire ne eku eno ya kan kire me ne eku ba sabre na me na se na ntobro no anu ya di okay Nhyira FM nti o mu ntobro kan obu anu ni ntobro fu di erebe ntimi oni menimu ne brofu di sa entobro aja na wusu nim tobro fu di mse ase de o say de aye yare bia e pre de ase sisi nkola hu se me na ne brofu na me be brofu de me okay yo trust we any friend measles why to yo medasi yo nti maame ne ko yen wamba biem o kan se wonche obohwi akohwe na busianfo na wasa ne kiaba nti o ko yen wamba e wo mu ana papa ne se me yiri ko e wo se wonche o na menim ne nti o kwa akoche se na eti sa de aminti mu no ana papa ne fa me na e ko ye ba na na e beduru techima o hono na wa short sika kakra nti papa ne yes obedi pa wo hono ne sika kakra na kontuso mebo onye techiman wo ko enye techiman wo ko Cote d'Ivoire wo ti ma me ne wo ko na obi woni mo bia wo techiman abusua on se fititete ana yaka bibisa obra connect se dwumadie yedi na yenim se o records ni bebre eyemu nyina mo nimsem enche kura na obroni bi ba ya oberehwe ne nkrofo ne nam dwumadie su nipa pi nam so na obai nsusu edie no nsusu eya ade ahunhia na ejidi se ampa na mo bra connect so ye nti obae no
obetimi anya eti nkoma ye die nyina no ye se onim ba bi asese o ma me wona nso wo kyerɛkyerɛ nsɛm popopo bi so ama ye hunu de ye na bi a obi tie mpo a wo hu se woni ma me asemasi na sɛm ne ye kan ti mesrɛ utawa so na tie bi na yenkɔ yenim to aso enti wonim obi a wotachima ni sika na abesa wonim obi a wo ho ntaso du woni sika na esan ana efi a wosua mu ana odi pa kakra ho a yesi na nkrofo bi ye contractor omu ye kwan wodidi omu echi di pa kakra nte wo mu ana fie wura ne bebisa papa ne se Ibrahim se no betra fie ha mehu wabusia ni bia wa ha da wabusia fo ni techima kromu ha na ana osi da bia ha da na busia fo ni ha na wo tukwen na ase wan short nti wodi pa kakra peska to aso akọ baby a wọkọ na sabre no na kumase ene Cote d'Ivoire de senka ofu ka de uko straight nti ye ba se ko si tachima ho ma me de sabre ni nyina me so ni a me mani fi a me bisa ye de me na ba ne kan kire me na me ti we nyina ye de ya bo amane ye de ya bo mama ne nya se me ni hu emu biara ni ahu bi jo nti e ba na ma me ne bisa ne se Ibrahim wo betra ha no ye hu wabusia ni bia wa ha ni fa na wabusia fo ana papa ni kire baby na busia fo wo asante man mu ha ni 3 days ana papa ni free papa de hia Nhyira so ko wa kwantinfi wo akwantinfi eto baby a woni mo bia wo ho 3 days wan kaniti wan kan yem wan kan fi oda sori na krese wa free mu da na ampaso eti una na ba kire mu se wo kire na kire kwan kire fiera no otimi kire wie wo kire wie baby a ye onu me papa ni free no wo kire ni nyina kire fie wura no nti abra papa ni free mu omu fa ni picture e de kokuma mankraso Friday bi nti omu kodu ye pena nipa na odi picture ne kopie ni so nso na ye mega kuma we papa okay ana o chen say asimasi we munimu no ana o se ye me ba o se an de wa free mu ana omu fa aka omu kodu ye no uni muslim fofo omu kodu ye kura na omu asie no obi a wanya omode se no na mo ntwa mabusu ana mama mre no wenti sa se bia eti se wo ko wuto ba bia nkora na se ehofo no ebusu ani bia ni wa nkamofo na wona beti akosie adentia sa na embraniti chemu kakra adentia ombesi fisa nkremo fo ye puno de ye mpanto ya nyanya ne na ye ba bia na kire kwan wo ne de ye betima akobo amane amana ye ba ye funo ne de ye ntime mpanto se hwe na se kwan no emotwa ye de to enye ya e wo se ye si na ye de ye kobo amane enti mebo to say bia obi free takrade obebo bra wo kumase ha wo ye kwamuni eni wo free esasi ekobo ebusu na mane ese mu dishi afri mu no na nkemufo mu ha na la ila ni akosie no abusu ani bi ani ho on se kane no ende de fun abaso ama fun ayi ama bibia ye ntintia ntie ende a nkaye be frɛ fun so ena sabre no so no na fun se nhia nye Matiasi o but say ikura fun na bai efi kumase kwata krade emuwa na nso bia na ebusua na wo ne se o e pese ye de hye ne ye de ne to takrade ha ana ye ni mra bia wo nkramu sa eno de enye mbra sa baba wakwa nkamu bebia wu ye no bebia wu ba wu no eye dan ya nkremofo onu nkremofo ho nti o betima akurawo okay na oba wu ye nso no se enne fun abaso yi ye be frɛ timuni amamre bia se be frɛ ye frɛ a nipa no ebia o betima aka se bia so mo hwɛ na se kwan wa ye be ka se obi a mo ye bibia ba ye ba but eni se mo mfafunu no baye funu se ye mfam bre mo ho de anyi eno de nim ayimu sa ye funu no se sire mfofunu no Insani baby ame wonti na media
ye ne da funu anya de da o ana ye ntwa adwo wo funu ho say da bi enti ye de ba be ye de ye be ene ne betu ne krom se bi obeda asase bia bebia ye nti e ba san omudi picture ne ko kire me na bemba no mankra so no ana omu nso peka abusiafo no nyina tram na omu ko techima wo ana omu ko do ado abi me ba asem wo yi ya nyi nkyere mu na ye nto ankomo no so me ba me nko ahoma no so na me ne eye chief imam ne kasamafo Ashanti regional chief imam ne kasamafo me ma no akwaba na Minister Sheikh said the king it is saying hello Sheikh Nami show me more how come to say Alhamdulillah Nhyira FM da Allah say epa na enkomo bia ye die na bibia be pie mu ha kakra na ye tiefuo ye pese ubie ye ni kakra bi na fe ye to ye nkomo no so ni nyina ne say oba bia wa ba ha wo hwehwe eye ne maame na oba ne papa nkomo no ana so papa esi mu firi kumase ana okoko divoa na okodu tachiman na ne hu sika nyina santi oya na dwe se obebo sisi wo ho no wadi pa kakra ansa no wato na kwantu so eho no obi anim ne busuani bia wo ho wo mu bisa na kira kwan wo kire na kira kwan no a ene wodi firi mu wo firi mu na busuani bia ni ho no yesie no wabra busuani bia ma na islam mu no mpa chow se wo bi hu na busuani ni ho a yetimi na sa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana وإليه المصير يا بنيامين يا بومبا يا بنيامين كومشيني محمد ونونا واتشري يكوين ونونا واتشري يسوم أنا واتشري يهين أنا هيا بكتا يسوسو أسمو يا أبدا هونو يا عيني فنيني يكومشيني محمد وكاتشري يسوم سي نيومان نايبي وهو سي أبا سي ين ten di kan te obiawu o si yenya ntem na yenfie no te obiawu obi sa obeware no o si eno si yenya ntentem te nyame freta mu aso no so o si yenya ntentem na momre yi we na meji na so obi wu a owu di ma abusua na sa mre ye papa ya okodu tachiman no a wo kan ninchi no wakani nchi atre na bushia fon ene hwan ni nkremofo no tia wo mutie no nso bia ni se eyemu se wu jai na manada ho a eni nguasie na beto no na mu ye sie a esi etu anamo ye hwehwe nchi na ye koba amane ni esie die ebi atome ewo kejetia ni ohona Ashanti nyina chief ma ma wonye ni be bi ko frame eno was police for frame no e obi ambu e wo kegetia nti yanko ni ko ke amba ya ko ya ni brother we imam a wo wu sabi otra ya nesu kwa ni no to no ti no to no ma ya fa ni e de ko mo chiri ye hwehwe na busua frɛ wo no mo enchi o mo ma ye kwan ma ye siire ma o mo ban ma ye de ye sie de ma wo nyina ma wo ko ye yin enti ni sie ne de eye abusua dia wo mo na ye se wo sie wo mu na se ye be kata na chi na enimma ya bi shi atosu mienu eni nkremofo na wakoto wo mo wo ndi nkremu wei na make me di yamma yo shake so esa me ba na wadauma o de me fantete mu kakra na ja me so meti ne ma bia sinti ye be sheda ba na ya ba be chia na akire no ye de akire nkomu bia mati me te na ma me no ka mankran so amri me ne mu be wo mankran so a me ye program awo Asafuano South West so amri ho na me gina ni mo ye kasai unsumpe ni nara ni mo mankran so ni fo ni nara Ashanti had ye
menim kura yen ko so a yen kan kremofo momom ti kakra meka e de a kire watie ko no edamati Nhyira wadwuma mu die nyame mmoa. Amen. Yada say enso pa shake na yene no etwetwe enkomo no ya Ashanti Regional Chief Imam mepacho ni PRO no wono na se yenua mum kramufo mema no bitise enrada emrento ansem wana be ma ni di woni o ma me nyina di ne phone so no papa yi yedu wo pe case ne ebe ye peche won beba from kra enti even sem bisa ne ya na ye ko ne ho evangelist na wo ka bibi se shake a chirem se abusuane de e wo ho na so abusu etoso mienu ne nkramofo na chese ke wu ba bia ne efre kramoni bi se mu nipa ba ko na eda e wawu a obetumi asie wizi enti na oye kramoni no ana kramoni no ye ne dafunu ye fafunu to ho ana ye fafunu she frigi ye fafunu so nya translation say yeah the funu free nche ba kuma say ya be dey na no na ka say the free translation okay so the funu free baby ko baby abroko asase na da ho no ya gidi se baby aya asase ana ya gidi se shake bi wo ha shake bi so so ame shake bi so takura de shake bi wa yi into represent shake nkramofo nyina into na nkramonya brante na omu ade sei kramoni pani bia kasa obeti anje ndie no kore okay na papa kasa na mo keka kanse bi na ode na mo kan Oda mamento aso da bi wonti mento aso wa bra mete se mo ka bibi o ka bibi a na mo ka bibi na de na mo kan wo boy komche ni di na ye kan sallallahu alaihi wasallam okay eno ase ne say no I say anidi amoda na di yo se ubo ye komche ni di a e wo so cancer ha okay na me say bia me ho na mo hina mo di ma okay all right yanko bo me ko mo nti omukoye menana mu ne haika ekotechima honu omukodo na omutrans yo fosum bia se omuye ma no okay but omukodo de na esie no nti abra omukoro omugya mi ma mi ne ekechima ho ami na yekotana ne fiefie wura ne yire no eti na wo nana ba kire o se na wo ne wo papa ne wo techima ho ana ye wo techima ho no o kire o se no wo di mfie sen se no ka no se sabre na bia mbeng ti se 7 years to 8 years mu ho okay all right nti omukọ de meja maamen nti ewo mu a omudi aye kase ne bekọ yekrum ana menana be ma ne ko techima ho no ko gi mi free maamen nsam o kire maamen se ne bana be afri mudi a ese se omumfa mi ko kire abusianfo wo fie ana omode me ko nti menana ne nche na metransi nyie free ho maamen nso amba na chi biem da mama no ka mo ko divoa ma o papa ko ka techima wo mo wu ye no amba na chi da wow se wa wu se die na ye no obi antimi hu wa amba da bepemunde ana min so ma hu ni picture kra da ambe kan say picture we na ye mi ma me mfoni Nhyira FM na baby wanyina dri die obi so baby sasa ade na fe na bema dentia me ye say anka minya picture ne mom de anka me de asole dadaada by picture na amanya ntin ana say that is sad me de beba hanum si me kitam papa picture okay MCR wodi mfoni awodo obi ma yen MCR se ededam de a yen hwe o papa picture bra be hwe bi Facebook no ye Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV yadam live wadum TV behwe bi opanyini ko e kanasem ebi ana wonim no ebi ana wote ne ho kanyinsem bi ana so se wonim abusuan a ye ka won mu asem yi a bra na behwe bi mpacho mosese ngusu maye na yenko okay efoni a dia tusu ye hwan o papa ni o de say o de edi ambetimi abono a me ma me na abusianfo behu ana ye ndaka kosi so wo hwe krata we so a saadi ni no yusuye eti di be na wona na bo kire wo a enu na ndaka kosi no ndaka kosi ofihi ofri kira pani hono
Chiripone. Chiripone Togo live side. Togo side. Okay. Omianom. Abusua picture onyama ya eni foni aka de. Ai te se wonu nko na mu a wabɔ ne bra wa benya ekuru ne mma. E na kyerɛ se wode ekan na so panyini a oda so de eye amina shaibu. Ne papa emfoni eni. Edia maame nsusu se na busianfo ho ana so no ankasa mpoti ase a wode behu mi omu mi ne na mekra dino na eye omo de frame eye amana say amana osi amana okay eti se onu a onimo papa onimo maame osusu se na chia kaka nanso abusua wono nso wo chichire abusua asemwe no emu edu na ya ofise de bia meka se nipa ya nyuhwi wo wi asimu ya chi kaso ya ko ye ba mimpre me say na me say one day pe one day mpo 1 microsecond mu pe akoma no nyaje asa wa wo papa animu da wa wo maami animu da ma ono kwa na mu a wa chichire besuyi na say no say ono kwa na mu no asamtu na kamafo ne wan enti na ni aba no so say me papa mpo e na ma hu no me maami die mummoa me na me hu me maami wo si din a e de frɛ no ye say me maami ni din di Mari ko di wo afa he wo ba ahanu mukasa mu a kyerɛ sɛ Mary okay ana French for kan Mari okay so we hwɛ papa krata no mu a ɛyɛ Abidjan ana ɔtenae okay ana area nso a wɔtena amu nso so din wɔ so ɛyɛ krata no so krata we so we ya French krata ya kyeye pa ana so nyina apopo so apopo ntin okay area wɔtena energy wɔ so ai energy electric me some French ni adru so no be wasum ne ti what energy electrocute electric de la we mina na di here o besre me papa de la Côte d'Ivoire okay edi ewo ha no okay we ye ndaka akwasi ono na eye wo papa no na wo mama de ni din ni ha o okay krata we kura me die we ye o papa krata wo de kwaji mita wo Côte d'Ivoire ne boa ani o tete krata pa me raso nyina la ni le e ko school ni e ka la le una French won te kaka ha je m'appelle oni ade ni nyina nya wa adwuma meteme kaka krai bi kaka ni enko papa o te French papa kaka mi sre o meteme nka bebre o ma mi de hin na o te ka comment t'appelles-tu? Je m'appelle Amina. Shaibou Amina. Comment tu vas à l'école? Mais bisa wa se comment tu vas à l'école? Comment ça mi school diana? À l'école school. À l'école school. OK. Allez, je m'appelle j'habite French on te mais est-ce qu'on va l'amener non j'habite nous y a dia j'habite à Biani c'est bien c'est ça no be arrow and to cut away in the oh okay your project crata na because me who edin bi e wo so edin am ni wan your papa no edin ene me for say the musi eji meter ne de na
Baby, I want to be carry me good afternoon. Na mama wa na maybe so say who to say what pomu to say and rather na who to say radi nyankopon na dom ebi keke ena wode ache yenkwa when we are mobile na so pagya ye de abankoma na aseda ne de ma no bronya bo so me no amu ne wo and still counting no and na ye third. What I say, Dano de Tosumiansa, ewo, a year busubi catwo, ewa fimu, and in a day. We thank God this Wednesday. Now watching him working days in a day. And watching me and say, who? Into account Namianu, near the weekend. Now, Osha. No sisi anwa simano e makuma ko nwotwe abapa awia donko ho memo akwa abamran shra 104.5 dwumadie ya wo benya kwatie no wahwe bie ya tudin wo bra na wagye so se eno ene de wankasa wayere wo ho na wabo ba bia wotie me bia no mechia wate yankopon wo na wonyo kese emfa ema me fache me pa onshira wo emma me hairdresser for kambeka hairdresser for ni botre for munyina mo yepe eti hairdresser ni botre for de pamfo fitafo edwomfo ma ba bia wotie bia wote mene no mesre adom ene enshira emroso de eto so se erade nyankopon na dom no enye kesipi ewo so utwa wani na utumika eba Facebook ayedem live ewo Facebook be ba cho udu Facebook anu abo enshira 104.5 Obaba ne demu den na wo akwanya wanya ne se obetimi na wo de wadwen kire no afa eye Facebook na de Facebook no ya demu live ho TV ehon so dru ho no ma obetimi ache ama wunianom no so aba beka ye ho na ye nyina ye di dwumadie no abom Midi ede Ohemaa Benewaa wo frame Ohemaa bi bakopa na maje so sa na yekoyenim mema wasem na wo de anante na asema me de ma unyina ne se our life is for rent, so cherish the people who love you, the special moments and the small joys, because none of them belongs to us forever. Abraboya ye boya ye chirekaso ye pesikasi da Abrabone ye dia ewiasi ye ba se ye be han e be no kakra bi na bre no so ye japako the senti science and entra woda and the pantra woda nati awra hukreti mikum yen e ma yen kwa free ensa wo wiasi mu ntino sa wo bomodia na wo hye nipa bi a wono bedo wo a esin wo serefo a na esere kire no kuma dowa donibi obi dowa donibi as simple as that obi mpa anebo ko wani obi nyadaw no so ntine wo nkwa enya fe na be stress wo no hunam asmasi enti da bi me ba cho ya kwa na etia ndwin kura be ma bi enti cherish the good people who love you ma wonu mun so mo bo na fein so no emre kakra bi ani je beba no ya ma wani je hu hia wo is a one hwe ya ade kakra bi na de ketwa bi na abehye wo so na mo agya wiase hoko ye nkwa no kakra bi nti kakra me de ema wo eno no fabo kotokuom na nya nko a na ade ehia wo yakoye nim di mo nkaye se inshrabo do unim se ye bi epuru ni mienu nyina e de ato obaga ya ene e bie ye nsa ye mu ye to nsa frɛ se bronya yi a ye si bronya dua ne anya asabetwa ye si bronya dua wo ye dem ha sei no ye ka wo se ye mofra no nso so ese se ye hwɛ wonum o nyankai wonum da me no mienu misrew wo taku wo sempoa no ye gusu ade nsa ato nsa ye mu a ye srew se kakra bi ekura wo bia no fabra na ye mfa ni dwuman efie bebre ni ena dwumadie yi madaruma makura ye mu ama ya babedru sampempenso yi enu nti yesrem ye boboso kakra bi na ya konkomo no so enten maka kire se free break de eya achemisima dunum pe na yemfa ni sa adwuma no obi eche obibi a wo hwe kwan se na se da beba anya bi esanse ye fidie so ni TV so nti no obenya kwan na wate ne a wo ye no anase obehunu sampa abedru sumdwe mu eti ahwefo ya mo hwe wadum TV nyina nso ye kan kire mo se ye mama kwaba ye kwadi ana enrada ye wo ha ena Paddy's Royal Hotel
on the original Nigeria any manager fe one no buy ye natural say one ebe boy man ye kira kwan etu dwan echam ne wo nanso shrabo do dwumadie no waka ho bi nti no oba ye no eye force bail mienu sade na make kira akese pa mienu ani ntimi nso amasoro anti ye dwane fom enti force bail no akese mienu no wodi sika puduo enso taachire ede ma yen eno nti eye Paddy's Royal Hotel ne nsamwade no aba beka yensa e wa ha sei sanso na Ghana Tailors and Dressmaking Association ya omuwo eye KNUST zone womun so ba ye no wonum nsamwade e wa ha receipt no wa ha wo de ba ye de baba bia wo pe receipt e be ma obo so me de ya chede nti no me de buy me de be che ye mofra no mesra wada ya number didi dwuma no na mebobo so ama osisi ana fe yakoye nkomo no so 10 mesra wo you phone no nafa bibi kakra eto so ebisesia na wonso beji wunhira na yenko yanim ya number na ya didi dwuma no ye 0550 068822 0550 068822 mebacho one ma womanya kwenye TV no number ne da so no edin a ebeba no ye Clement eyisi apia mebacho hye no so Clement eyisi apia eti wo kakra bi a wodi ba bia no ye beje na yada wase memumodi ne so kakra wate na yenko ani eyisi ne matwa Friday 1 ti Mr. Osa say eyisa apia Clement eyisa instead of eyisa na eda ye TV no so no momfa nche eyisa apia wadaroma edin a ebeba eno no me body no kakra bi na ye kwanu amema first page na mema oha na fe yenkonkobo no so wate Veronica Furi yensa account de no Rosemond Ba Messi Abubakari Ali Patience Lati Teresa Oseibedu Albert Yisop Yaubano Emilia Esibu Caleb Niakum Amina Muhammad Bismarck Amuzu Four Eyes Enterprise Theophilus Akposue Ernest Owusu Adai Ventures Dakwa Theophilus yensa account de no Albert Bonsu Osei Godfred Menu Aisha Abdul Razak Augustina Osei Wusu Janet Efriye Isaac Befi Alpha Asuma Benjamin Kofi Asante Alex Brunya neso no Brunya na emu ne ewo no ntino chese wo kɔ nanimu ano no Alex Brunya Felicia Double Jane Ej Chum Suribatu Abdul Aziz okay pacho where you interoperability pool Mr. Omofancha me wate Linda Apatia Enoch Apia Kubi Edna Efuabuafo Ishaku Alasan Boma Solomon Somwini David Wawanya Matthew Jonte James Abugri Dokeno Bogaro Yohani Ebe Shabodo na yenu na mako school for because I know I didn't wa edi we big mama na betini abo Dokeno Bogaro Yohani Peter Menu enafe Wisdom Adopo sa edi ahodo yi ena yensa aka ewa ha edo suntimi bonu sheet by sheet nti we for a full one ena mabo na matu media tudwa eti misra wada bomadi ya se wo kakre kura wo no wonso wo de beba na ye nyina ye di dwuma no amano ayefe yanko ma wodo a apai so dia na enkomo wo fia nti wasum na fa waso efam ye na ye nyina ye ni sa enkomo fu ani so di akire enye se wo de waso fam ye nko a fa wani edi akire na ye nko Abraham apia Adams ofi konongo odumase ena watu aye na sem no emae no aje so choboy emae no choboy na mu odudi a yere ho kabi na emae ho hene eya sembe ma me mo panyine no akwa aba na fe memisa no se den na eje ne baaye eja apia kafra na what to say bacho me ho ye bibia ye boko jo
Area ya wa hawo na anam de na do bae. Yo. Bacho na do wase no machia wabedwafo. Okay. Phone no akefo ni. Said you can from Abraham Apia Adams if you can move na me offer ase a friend Paul Wasichira Martin. Okay. Na waware obabi. Okay. Your friend Martha. Na enam se me offer ase or Martin teacher Martin in the damata no. Okay. So owa no ekwa be Sofia wade ordinance aware ye efie die no na om de kwa sorry dem. Timosen sign ye. Om kosin sign court ye nyina ba. Okay. I phone na so ko bi na wo ho bi. Yo. Na me offer ase no wo itri. Okay. Enti 2019 no na ofi itri bae na obeye oba no ho ade. Okay. Na oba na nam se osere kwan wadwum nti o ma no bosome ba akopɛ. Na ofi free abrochire ho bae nti na ese bosome ba akopɛ na oso ode oye ne bibia ntentem. Okay. Na onya kwan konti oye oba no ho ade wi na okoye. Nti okoye in 2022. Okay. Ena onya stroke wo ho. Afebe mu no obeye ne ho ade no. Obeye ne ho ade 2019. 2019 December 2019. Okay. Nti oye ne ho ade no odi na be se na wo se bosome nti bosome na odi ni nyina wa ha. Okay. Ena chese ode koye. Me pacho ma mimisa we ansa wato aso. Wo fa se ya kana asem sa bra wo be oba no ho ade no wo mfie be se. So what do we need? Be 50 years. We am from say be 50 years. And na matter so be wa no so won fie say. I'm say enu 50 be below. Okay, so that's so chain kakra. Yo, pacho to aso. Enti oye ne ho ade na okoye no 2022 ena onya stroke owo itiri ho. Ena osan de bae. Enti oba no in fact na oti hwiche mu a letter kra kan ho say stroke na fa ne fa nyina. Letter ni telephone the man. Me pa cho an hospital na owo omude no call itiri ho no. Okay. Omude letter ne kan ho ma ne de bae. Nti pray mu nyina kra ho hwiche a na ode ebisi a onua ekofa ne hye akiri edin be sti ka mu a ye de ne bae. Enti o beba no di ka to mu nkra se bia de atu mini me ba. Me ba cho no correct. Okay. Airport ho nipa sei ne kohyia no ho. Onua no mienu. Nana mata we. No much. Wan kobi. Okay, but no nim so okunu yare. Yo. Enti omukofa no ba efie no 2023 ena osan koye na ne nkoye no mu no na ne ho nto no de man okoye ne se na ne krata ogina so di iska free abrochire ho ede hwe ne ho no na em se mfumso bi aba ho aye se akola oku ba bi na o se okoho. Okay. Ansa na watumi akoye krata ne ho adwuma na ma ne nsa aka sika ena ma ode koye. Okay. Nti na ne ho anto no papa ena ode koye. Nti okoye no ena yare ne san ko ba bi. Eti oba Ghana no obenya yarehwe ana ne ho beto. Obenya yarehwe a ne ho anto no anwi. Okay. Na enam sikasam a na ese enam se ne krata na odi iska free itiri ho no na ho aba chima ni nti no na wo se wo san ono a rush ko itiri ho ko yen krata sem no se de be ya obetumi ayiska. Ene ma ne ko ye nti na okọ na ne ho nto no nwie. Okay. Nti okodi ho no ena yare ne san ba biem. Nti yare ne san ba biem no August 15th August. Afi wo ye mu. Ye wo ha na omo eto nkra ebre yen se wa film. Na kasa ni nyamu. Onua eba pani wo UK. Okay. No wo itiri ho nti ono na be fa onua be ma no koye. Nti enu akiri na ma ono so ni ukunu kudi UK. Nti na oda hospital na onua no free UK eba itiri ho behwe no. Ani dinkita ho ni ade nyina. Nti onua no na free UK say onua be ma na free. 15th August this year ya. Na eho na broche ho na no tie no no ni obia wo ho ni yire fufuro bia wo abroche. Ni yire fufuro bia wo ho. Ti hwan na ehwe no wo yare sa no. Obaya ye mata chamatin obeware no 2019 no. Ni ofa. Na oye me ofa se na danfo pa. Nti ono no oben na
no hwe no na omu anu nua ba no so free UK abai tere ho na abrocha setena kra wo nan mienu no nsa mienu ye na ate apompo ne da asen na wo nkoa wanya stroke na chese abrabo na achase na abrabo ye na fomo ye kwa ye basa no na fom wo nkoa wanya yade na wo san tia wo mu abroche na oni yire woni ba bia wo beso mu na nke ni sanko ko fi se no kura be ma waguntem enso de ebesi no esi awie eti unua no a owo onu ni nua no owo UK mu na frebo amane so we free okay to aso enti ashase no na ayese ompese aida se ebesi funu no ho ana se ye de beba enti omuma ebusuana so ti se ya nwene ho ni ye pe no se ombesi no ho ana so omde beba tina che se akoya pinten kakra nti ebusuano tena se kakra na eyese ada se nka yebema omasi funu ho na nka ayeyi ewo ha nti eguso ye ntotoye no ema me offer ase ne emofra no bi kra akodi enkran okay foreign affairs se omokoye nkrata asem se de be ya ombetumi akoye yi ni bi tetene de nka ba ye de nka tetene de na abafuna ni ntesa can a family invitation to be fun pa 15 we abusuanim ye koye ye over yi na am kam che o baba okay nti de nti asese ya de asem ya ba ha ne se mata na obeye ne ho ade 2019 no a okoye a okonya stroke a 2022 obae no a no san call 2023 no mata no awo abayua bi a oyebe 2 years isi a oso owo akola no 13th March 2023 obra be ma no nso no odi yare eni free Italy ho bae nti no pass na nkasa no ansa na obae na obe san akono na bae na jusen kan ho to no a saa akola no obeye hwehwemu okay odi hu nkomo e kire onua no nyina okay me bow to osi oba ayefo no de ayefo date ni yesen 2019 abusu amoma ya nyina yensese bio 2019 and odi 1 month pe 28 December and odi 1 month pe tinese oko back 28 January 2020 and oba yi aben and oba 2022 odi yare ba 2022 June say June 2022 and nobody say and no obesa no odi yare ba ya obesa no ho yare a okay say na fanyi na ewu na cheme scenario no na ontimi nsore otimi nya hweji feeling kwa ne fanyi na affected na dwen nyina ti wo kokwa nkoma na oni bi kasa na okay but aja mamemra papa iho cheme sede na yare no esitie yare no efa nefa ti na dwen nyina aseye okay se enu mutie nkomo ekosu yi ho ane nkomo na te sa kwachire na the voice in nso nyina ayebasa na sesa okay esa te bia no wankasa odien no mebra obra no okay one mother one father okay nti wo de wonim bibia yeso na wo ye di adefo pacho oh say this guy on ko e dey change out there so we bam two tables so see okay enti saate bia no amokofa no airport amokohu se ne fa nyina adwodwo sa stroke no e ka adwene ne bi menti okasa kwenzizo no owo saate bia ne mu kosi breban na ne hoto no nso no na ne te bia te se no wote he pacho no oriented dan okay no wale ya na nkasa no me chire ense no mu yi ama waye kreo pacho chire me ye wo bre 2019 2020 December 20 you know yeah 2018 yeah o wale ya no oriented dan ewo odumasi kuro na eba tripoli na o wale wie no call back no to Italy o ba no na yire na to office afi ho abetena baabi watena wono so ani 1 year na wose atufiri ho sa call baabi fufu na mo amoye abusua no unua be ma waye oba anwade wo yere wa ha
enti anya bia wo kokora wo na chi beja wo enti ba se na wo nu ayere wo tu akoba bi mu ehun ba bi otu ko ye na ni gina no se tu su ko ana na mu ne oba ne ntamu nye ye ni ntamu ye okay na ye busa no de enti ama wo transfer no ho sa enti ba bia wo ye hu ade na na ne be ma ne tena di bo so me no kasa no o di bo so me asa na me bra ne ko tu firi wo ebeta mo asin zongo jansen obetra wanya wanya na wasa tu firi ho asa ko santino so elia ebia na dan ra no fear for hanadwen na I don't know no dey wan chire mu sanche minti wode minti mi na ubisai my musano okay na according to me bra na yare no wode bae the situation a wode bae ne dey the situation eja obia kare bobo kama say ya baba we scholar school but middle school can you middle school wow obia ka situation na say matia mana me da o si da bi nya sa situation okay pacho yanko ode sa yare ne ba sa na ehwe ne nimpom din na ne wofom sebe me bra pani enfansi na chiri banum ne me okay ono na na sori ahomachi ekọ de ne ko ba bi so mo oye no ye no wi a wadwale no enti na ne yere no we sa na de no no ntimi nso ni okay oye brane ana ana wono so ye krokrowa enti na na ho de no enti na ye se me brane ye de support eti wo kire mu a me akwa anwan abesi a na se wo hwe ne condition no a ontimi nto ne pa anya dwuma ebi nso ana bi o yi sperms no de ko hospital ye de go wo do ni mo report e wo yi tele wono yare ne factory ne fani nya ne factory ne bema ama doctor ne frey ye no wo no ho e bo na mane ma wono so bo abusua na mane enti na abusua ne ye yawe abusua enkomo ye di emu owura mu ontitie o ema ye tia wode ase a 1 2 no aye U10 bi no asa be hjem no se se die U10 bi ne ba bia o ba ma ya ye kana semwi ye nti abusua ya ba titiru ye se calculation aye ye ne ho ne gina bra o ba no de kasa wonyinsen ya wo de fafuo no na papa no wati wheelchair mu a doctor's report actually says stroke na aka na dwene no affect na yi no wula balloon no ma enya adwuma da form flat obayin so say abo adwuma ama pep tu say atutuo pain a straight to na wodi enimu ama wanyem asem ne nie pato yonko nti hono nyinsa na wo mu no atwetwe abusua na yaso ane de ye tifri from Italy from no hwe no doctors no report o de ma sa nipa no ma wo free mi sister wo London e born amane sei okay yam back date ni ma bi hwa de usu wo so wo akoda no da bai 13th March 2023 13th March 2023 okay enti yenti 9 months in fi wo de enya na 10 months kra gobu obabu ani nyinse na wotimi pa ho ana wo de yenya no afe bia ai ya man the benefit of the doubt yenya na afe naturally say 13th March 2022 ena eye eja kire matin obono so no 2023 nyi say no okay me dia afe ache no so on fa afe no nyi say no ho adwuma enti afe no de nke be 13th March 2022 what you say enti say 13th March 2022 dia na say musi oba say oba June 2022 enti March na woni Ghana na de ba ni fe I don't know ana mas na me ye no me ya call me elective onti matiti bia fi mi de bia hye ti o evangelist wo ha okay almost 13th March be ma no o yare ye no a wo ba ye no ananya sa 2022 no de ya de ba June 2022 and oba no kita baby a wo so wo no 13th March 2023 eti yencha na fe fanse nyinse no kura di afe a
one when immediately. I feel no back dating out free 13th March anymore. Ebeba 13th March 2022. Papa no so by June 2022. Enti March no sa sperm no free fa. Enu ti na busun wa. March, April, May, June. It's a 3 months and sana be man eba. Said the mo kan sa na tie dia na kire se mass aya ye ne ho ne gina. Ma be. Eja twa tro me nyankopon ani wo ma fidi kacie so. Me bra me na me dia de me kasa ma kire mo de. Me nye even tra ana top sei emfiri me bawe nsem da. Me yasa ma bra me nyankopon. Aw. Anya dwapade ntina me ye. Okay. Na me be bi say. Kwan a oba no. Nhyira. Asante amamilem ye bia da ka so afe. Na 40 days ase o pamu wei afirifie ho. Anu na sama bufuo. Anu ni la nibire. Anti u bra ne bani. Ye bani ni ba pani ni aso we maame. Na one ne maame ni jaye. Okay. Ansa na 2019 obe ware mata no. Oh, and maame ne nkasa me ba. Papa, I want to say. Bibia eboko. Obobo na. Obobo, se me wi sunsun mu ana. Awade bia me. Me share na bo wo wiem sa. Na wache no. Awo ekipa na. We dey am for. Okay. Wona wone maame Martha ene o papa etena ye. Wan shedant na. Okay. Dear na sinti aye pam office o. Na me papa wo itili ba na o yare ntino nya ntini nya access to no more do. Nhyira FM. Okay. Na me so mo SS ta na no SS3. Me de bia me frame ma me no chen say on fa na wo fa no tin ma me chen me papa chen number na nka bi ani a nka matime en say bia say number for ten. Okay. Okay. Oda kasa. Kasa. Eno kura ande na nsia. Me papa e si ni fie. O si bu de bi. Ba me fi kuma se ko kan mo wo no. Na waba kono mo. Okay. Na me fi ma me chen ko wo no. Asema ka afi na no wi je che sofo. Na me ma second wife, me papa second wife no. Na bonidin what they say? Mata. Okay, just a Mata. Me no ne me papa ye ko asoli bi wo. I just so if you guys want baby. Okay. So I'm sorry. Yeah, sorry. Okay. Okay. Gaben. Ana aduane ho bibi saa na me papa didi awie na o se me fa ba na ma me ni. Timi ko fa no. O se won tene wa se ana na me papa aduane wa se be makotam. No odidi matem mo papa ni. Okay. Me papa nso ono de o tie no. O kama asema se na kuma wo ho. Ompene. Okay. Tini bu fu no ka ze if you so if you could do fi pe. On se sane nioma. No on free ni nchen. So timi ne ntina bla on pen ba asem. Okay. Ntimi mi hu sa de na se bia ma me ne ma de ana o ga de na me mpa. Na ma me ne. Okay, un person be papa na mane. Okay. O papa e free mu no. Wo ni aketo ya ye kana se ne wo no na wo fio. Ya wo na mo school. Na wo school. O papa ba Ghana no ya stroke no wo no. Wo no wo hwe no bi. Na o ye den na ne ye te say. Oba o yale ne de na amode no ofo kura. Okay. Ma se left na anu na chia. Okay. Left no bia enye adwuma. E che kura ma make us e kwa so ifio. Anti won de mukọje ayarehwe wo ko. The tano was out koko we bia ma amode wa aka no otimi ekuta poma. Okay. Na then I will train. Na obi okura poma won wo yi ache an enan ji se obi a me pacho ye let's face fact
what you say minim say ye nua no ma no bo omo hwe ye no bi nim say de mema yare a esitie fache me na asem no na ya tra me oh ba ma nya malaria kra no ne be ma no ada ha ne hu mpagya no kwai eni ba bi akọ so be ma yare pa na se yade no atimi no a enna kra nya na kono tio na stroke afani fa nyina ma wontimi nya na da be ya no be kuchi a obepe ya na ba ku ise ya de na woden sabe ya be ya de no okay ye obuka no se sanity e dia ene emu ohwerem die na asintia mama tasi to fefe o mene me wapa ketwe mene ne last born hey kasadi na wo papa japade na yetu afiri mu no what mene ne last born ye 20 me chain month nti bibia ebum to center for no okay ti ono so technical onim da socket ne module ana mene ne code ntam na afini ewi efi no for ma ye pop ni ade eno me ana misako for be pop ni ana nam papa se ni scan na ede ndi akoda no chesa ginti no situ trinity amami wan kanje min tu but odi wani o chere me se me feel mu wan me dan wo dam wo mba ko edan ne dam ponse afenso wo wale a wontimi mfa na yire me fie ho ono ane papa fie ni papa fie okay asase no zo fie ni susu no me do ko register asase no we di no de ye me ne kwa asambro okay ese ni di won krata so ni wo fie ni krata so chemate mata din wo so bi ne de no nya nware no okay stylish ye bibi fa ho na me enti die na se mu pese ye na me nkwa homa no so ye me pese ye ne se e ba no a wa se me bra ba no e pese me hu me bra moja nkwala ne me bra ni wo me na me hwe mmofra no okay enti wo mra me ye die ni na obra no ne ba no e ba cho oni e ba penny okay ana ketwa na mata ni claim say ne ba okay ma me kwa homa no so mesra mu bibi nti ma me nkire mu ye nya mata ma me na me misa ne se mata we hello mama me mo ha yeah no mami jo wadaro ma mata wo ba no me ba try me ba no nanka mi hu ye de nka okutre enkori ne meko ma ponchire ni nti hu fife o wai me ni ho me wo kono wo no wo dumato me ba try what was me wo kono wo no wo dumato hello Ensembisa me pese me bisa mata no wo se ye mfra me pese me hu se edi enti na mata se ye mfra wo Nhyira wo se mo mfra me no se me ba no na bra ye ni wiye no adwada na yebu akonta wi no na omo de to me ba na nim ye ya sori no omo de to me ba na nim se omo pese omo ko ye die ni ye di adini no ena wo frɛ me phone so na ho na me ba mu bie hello mami na mi pese me wansama anka me bi sakra ansa na wo ba amane na me pese de enti na mata se ye mfrɛ wo no ati die no na fam no e be to me mani papa na wo no wo to wo na wo kasa no o frɛ me phone so ahomate ye ni ya wo si ahomate na ni wo dia papa e wo ye wase ana me do wanya maso entia no da maso yo edi enti na mata se woni papa kire mate na wu akoda efie mienu na okura no na die ne ya ye ne den na die ne na nya ne den me na me se me makwa kire se no wu ba no wu na die di ni die edi akwa pe na se wu simu a kire se u betimi akoya wo brother emma edie ni mi nti bida akwanya de ebi wa for say ya se me be tu me papa na wo to no wo de asem be tu me ni se ni e mo ko die ne se o mo to mo e se takwala ni ye
ne brother ne ba na wo de adwenfan ahyem asem wo ne pa mo to sample se mo hia so bia wo ne ba ya be pen wo di ade u beta wa kwati ya mama no wa pen die no wo di ade wo di ade na ko wa pa ni di o meba jina ye kakra na timitime nka ye wotime nka atie me wo se oye ne kase e bo Ghana ma ya mampa nyimfo helicopter de wonom kwohwe ase ye nkai ya ode nenso ya panyi ba kwa ofri buase wo free mu no ebusua ba mu se ye pese ye nhwehwemu na ye hwese eba no a Mrs. Nikita no waye honorable ne ba ampa eye twema mentwe nanso na mmra wo ho nti oba no de akoda de bai ema wonum koye ye omo ye nso ampa na ye honorable ba ema japade achafa bia na esefata akoda no ye de ma no tika fum so bia ni ho na why you ba bia nyina ba no na ayo bi free anopa ya friend no wase world body deliverance wo wa so dem eti ma mi sa ka bi na wo ye friend emra tresa ya bini die na wo ne family no na wo no stylish ma ni nyina ye na me yasa me nti de wo ka no mama gina ye kakra mama homa ni mu ye twitwitwitwiri evangelist brema na ma nyame nhyira yeah Ade Nyankopɔn yɛda no ase bebree amen na naima papa sɛ yɛsɛ deɛ wamo no danta no onim baabi a ne ho kwan yɛ dɛ ɛda DNA enkum nipa naima mɛte ha yi na sɛ obi sɛ me papa busuafoɔ sɛ yɛbɛyɛ DNA anaa obi sɛ ɔbɛyɛ DNA deɛ na kyɛ sɛ ɛnu nkwa sɛ mema kwan okay abusua na sese no ditum se abusua no de odi ade on na ye amofra na agya sese won na ebehwe se wo ba bara no be wale agye se de odi ade na gye okay e kire se on na ye fada enti se o se akwala na me brad ni jam no me pesa me ne tena fan na me yi me yem evangelist wadaro mama me nsan kwa aya no abehwe bribi ama me hello Usi wo kwa kwala ne da. Amen, hello. Hello. O ba na wo de dia mama ne da safi sabi papa tremate ne da na uni wo. Ana me flow say. Asa wo ba na wo ka ni ko ma me ba ne da no jira ho bia na. Awo ni ko bia mo so be ye die ne me bi bi da o. Enti so na mo ta no mo keka ni ye. Eh, wo ba no wo a mama ne nkasa pa cho. Me papa mi mi ni me se Abraham mi na me kasa no. Mami papa mami asebe. Acha wote menka. Je se be me te nka pa. De na mi kire mu kire wo ne se emra makwan pa amamra mu akwanya wo ho pa se enya busua panyi na mom eye bema na wafiri mu no ninia onu na wo se di ade ahwe akire di a owotumi bia se wo ye hwehwemu na wo hwe se akoda no ni mogya ni na afa wo hu de obeye onfa no ho mama I put it to you say anya wo ba no unim se akoda no enya papa no ba Mister, what about you? I said that I will make time. It's all about you. You okay, dear? So you are paying for the one. One morning, I didn't get Nema, what the back of your DNA? I don't know where dear. Yet to be any dear. Okay. You know, they say, Mammy, Mercy Abraham. They patrol me. Wadaroma as a so provided akwada 2 years any wo ba matter na ye DNA no ne confirm yo ameba ne brothers no mama ne wife ti oba matter ankasa no se ya wo se wo odumase de senke betimi na kasa me pensem bi na afri nanum na matimi atebe wo de so de bia mpanyina adwene bi na wo de ka penny na ne ba no eta kwala ne be ye ne ho ade ma me ame be me nti bi da wona wo ka se tu obi ewu
wa woni ba no wu atwa no atuni di na so butua process e be kasa na kwa na tie mama me ne wo na kasa nti ka kire nipa ne se wanya kom na semwe esida eba he na broche bibi wo na ese ye DNA na yetimi hu sa akoda no pia se ba no le ma no I don't know me na kwala ni die wono ni brother na odi ade ni ma ye no ko pe ba ni bi o ko pe ba ni bi ye ni sa wo ka sa won fa ne ho de a ene na I put it to you sa woni makoda no papa no mu ye DNA eni bra fo na ye wo mo eni bra bone ebe ye wo mo woni bra de ade nti na asem we ma me wan fa ne World Cup den sa papa ne World Cup so so asem na wo ka ye wo ka wo so ka me also dey ka wo ta enti anya wani wu kura asem ba tai wo ba enti ne kuna firi mo kuru ni anom se ye hwehwen ye resa akoda no aye minia ne ba wonom se date ni nti dabi de date kwa de na nchen ye pese ye die ne ni ehwe se ye nia no ne manyina ni. It's as simple as that. Mami no bata na wona me no kwa no ya ya mabufu mi bu ntan fu TV so nanso de wo ye no me pese me ne Obama ata no ankasa kasa sa mom na mo ka no na mo be me aka ne sa de a se woni nyina so obi a na mom wo mpene ma wo ba no meye die ne de ne ma me wo wa self foforo I tell you o wa self foforo bi wo ba bi a wonim no fisa se mo de maintain empanyin sam da Dabi minti bi dawo. Girl no face any mama ni nani edin to mama mama na face. Dabi for girl ne to so o kan say bi so wa so dem mo deliverance. Ya ba bo sa voices ni. Ade no no. Mo wari a mo ye so tia mu kunu mu o to na fe dia ayo ya ajinsam adai. Na ma adenti na sese ne mama ni na kasa. Minti ase. Ne. Adenti na wo mama no. Wo na sese wo kasa. Do ne ni kunu da ye wo ye no. Mo no ankasa. No one chile mu say. Me kunu fa ya so tiri mu fa ya ntia mu anya dai. Enku. Enti okay, let's make example. Ofi Italy meboa. Emrofo ne say ye me ye na ye hia nkwala 5 oba no ka ho. Onye bi Chese abusua kura wo kwanya se eba piem na nipa ni ni ho a se epesi ehunu Gana we na bi sida na yanti ana obi fa ne mampanyimfo wo manyini anyi aka ye se boy no 27 years abi ye DNA oya so ba na nya ne ba oba ye so ba na nya ne ba so na tra for 28 years as 29 aso red card mame kika won sem ye Mark Abraham what is Messi Abraham Messi Abraham o ye se dia na ya chire bibi sawo maame no okay wona wo oba no awo kwa de nka wona wo gi asem si una so na wo siesie wo kwa no so mbaba akua yemfa nko because okwa aware ya mejidi me na metete o se ko ba se dia na de se wo so wonim bibi enti na ma wo de katase ba na wo nya katase asem eyemra ana ba na wo na wo no ufu abusiam ne se bia ni na wo ya pase ya fa nkola no hwe wo mo na mom ya pe wo ma no ya pase ya wunu se ya boka wa kola no a ye mo wu ya boka wu se ye nia ne ma wo se me ma wo nye ene na je se japade bi wo ho akola no onya den onka ho so mi anya dia ene ajapade nkola no nya den ka ye be cha ajapade pese hu papa na me pese stylish frama me fragile no now dey ye hwe so apon sorry na answer na man because sagel na akwayanti na no asem a ma me ne dey dia ne ka kwa maka ma me dey oba so be ka fun afunya fun so ntini wa ha oya ni lawyer say Messi Abraham ye audio Abraham audio no me dey amami so fori enti audio Abraham
ihe ntumi nye akwala me fra akwala na aka ne ho asɛm na me fra na bisan sɛ sɛn na ne ho sitie na me kan sɛ me fra na ka sɛ ye koye die ni. Okay, yenkotie maame na no asɛm. Fa me batwen me pese me confirm say voice note no maame na ye de a stylish friend gina so no wo metie bi ese o wa so maame o de beto so maame stylish friend to so na o metie wono ana no asɛm na se Ghana ha asewo a wo ba panyini a wagye wo de obama wade na asem kese se yi pinche ba wo na utigina se ye mata bibi wo aka kire wo maame na me hu wo fa be ma na chi se bibi wo wo de ka o abusua ye nko ye na sempo se japade ti na omo ye na se ye die ne na nya wo ba enya papa ne ba no obviously o be che japade ama ne bi na ma ne ye japade ya mi nya sa de no be ma no fira busua be ma no fira busua. Oh my God. The internet have you be worried and I just said president. Only the bush ya. Say the baba one the idea. Sir. Part of me yenko. My more voice note no. Den a o mu TV da dum TV. That's what we want yenko. Na o to say. Ni say Nyankopon adom ho ye pa. Eye mata maame na e kasa mercy. Me ba no so wa frɛ ne sɛ wo frɛ me anadwene nyina nso frɛ me ba no dada ne mu ye nyina mo ho ye me nwanwa papa na sama mo di bɛyi eti wati bi da dada wo ye bɛ ma o baba e bibi sasɛm we ta na o to sɛ ni sɛ Nyankopɔn adom ho ye pa ɛyɛ mata maame na ɛkasa mercy. Me ba no so wa frɛ ne sɛ wo frɛ me anadwene nyina nso frɛ me ba no dada ne mu ye nyina mo ho ye me nwanwa papa na sama mo di bɛyi eti wati bi da dada wo ye bɛ ma o baba Nhyira FM no a wo ɛbɛyɛ wo de saadie ne asam na mo di ha me ba no me se e ma so ne e ma so kyena odi adini no akwala no wopa wo hwe no ompenzu so wonyae ye betimi ahwe akwala no na munya die ne asam no mu twa so kura na ne mu ye kura nyimo aniwu aniwu obi awo ne ba na wawu na denti na obema ne tiase no na won kon kan kire se wo faase o se wo nuo se wo die nyo won kan kire ne sakwala ne woni mata wo na akwala ne nya ne banto nkoye die ne ena wawui dada sabadi ka aka chese wo me di wo ho ya papa mo tinchimi yensa die sika mo se aye na ya ka kunani wakope bosia mo di sika se mo beto akwala enim 5 days na mo de ye aye mo ni ba bi kura akwala ne kope sika ne de baaye mo se aye na ya ka aye na ya ka aye na aye ka no kunani nko na eso ofaka ale chamate no o nabusua mu sacramate o dabusua mu enipa mienu ye yie na ka ba akofo na efa ye yempa manso papa Moses abusua ye yempa manso ne mo ni ye no mo ahwe ni yie a enye papa etimi nana no me ba no wo be frɛ no a wo frɛ na busa sakwala no ho te sɛn emfa die na asɛm bi ema anya sa mema mo ho akyerɛ mo papa wo ye panyi eti hwɛ yie ye di bi di wo ba enya wo de enti hwɛ ni yie wate bi da enipa mienu ye yi amakokan musika maka sika na wie mababu akonta nwonworan ye mpɛ manso mudi ni nua ba akora bata ho edi ye yie agye ho sika wo se yie na ayeka kuna ni netie ayi asika abusuani bi ntimi amfa wansi chamate no ofre busuam chamate so ofre busuam eti papa wo ye panyimu ntini a wo ye ni jai me ba na enfre ni wo sa die na sam na enfre ni biem o frɛ na ofre busa sɛ akwala no ho te sɛ ne mo ye na aniwu na munyai aniwu pa o da me di ho ya pa because o sabi wo ni nya sasane sa akwala no ensam hunu na wo die no ate aden ede na mo pe
e dey na mo pɛ firi me ba ne me nana no munya na ani wu na kamikoti verbatim from the PNDC law 111 girl no wakano kure wo ma kyerɛ ne ma me sɛ wajim abusua ni nyina nim nim ne ma me ne sɛ no fa no okay nim baby amata ho awani no oh my god mata Chiramate Mrs. So ka so obepon 130 si say kobotu enti sa be mo na mo be na voice note no de ma ye no na ye mo na be to say ye na ye mfre no ene ye sa na ho akofre ne maame no so nyo ne papa Chiramate ne tena ye enti Martha Jesus hello Kasa Mama Mercy yes Sade wani asiafi se wo ma yebu ye ho abeya me fe pa kasa yes yo mama be no wa de ma me wo ka no enye se wo e patafo a e se wo ntimi sha me de me nka o hello na e pata me enye mi manu me ba na ba kro no wo ba branch no wo de me ba be si we station no on ka pe da ni bi ka chere ne mama Mami me wo ma o na me bla kwa da so wo wango baba akope me wo ma na ya si ko ye pani ni me ma che wo mu pani ko pedi brother mo say that's it you know go on Stylish, mommy, way I can't entertain her for any reason. For any reason. Why to be a free medical ban a piano? Mr. Jimmy, obey me. I cannot entertain her for any reason. Send a bano, yan a banner, dear. Any a suspended case. No. Because some can be a non funk one, you can be anywhere. A reasonable. Yes, settle as I'm not amicably. The first thing they say, dear before it was say, one only mumu, only an etiaseno, why you're not doing say, one year bush in comotio. Say, me beya, Martha, I will need it. Me what come near? Me cock where your DNA. I said, women and I'm from a moi. I hear say, yes, I am back and forth. Yen, I am to make a dear copy a quote to you. Tio. Me what come near me, your DNA, a 4 feet and water. Ne wanto no ana abusuan say mame yen na ye enchikafo yen ye agyanom eba no anu okita wo de dika ye nua no na wose wonte ne nwase de to so mienu date kura mata de wo ba no ani bra me nua ne de frabro chire ba ye enhia enti mesre mama yenye DNA na we yo ni nyina entwa na ye nto aya kwantuo so asemi nyina ni si yo I don't want about them, yes. And yeah, dear mammy. Me dear, to say me pa. I don't think I'm Metiano. To me, in country, but I want to put it to you straight to say, what you will money better year pet? Say, yeah, can I the court order? About the fact when I couldn't DNA. And yes, sir, no cost rough to David the such as you say, Aquadano, when each of a beer or a patch of Martin, the Japadium. Two things. Either you provide the child, you provide the child. Na access to ne papa japade. Na papa yanya kwa ahwe no ana say obeko court akodi court order say this is what I want to do na court show na die nti obama ta obenya na afiko ma na okwe obekwe die nti ba bia wabo bedroom e bia empanyimfo bi wa akwa wabra bo mu anya bi enti mata die ne hu nti a enya wa wo ba na emom ye gi na wade wo nsam nti wani mu begu ase on Menteria kete wagina phone so e man sanyire tie so wa badam amene wanya say she naima echina makompa agbansa na mabaduma
be compare one. Kwase dampai o. Nyame ya die so mamrofo adwen no mde die ni bae. Okay. Kamema hu na mane. Nyame ya dawasio die me. Brenu odi die ne bae nyame shira no. Ya hwe nkrofo ma bre. Ayo. Lanu ba kosi ya 27 years. Amatrimo. Papa Benewaa. Amatrimo sumo. Ebi no odi be. Amabetimo su. Ama beti sem sonkonsu na evangelist dey wan say ye die na mi ye kura na ya go ma me se me jase me afa ye form aya wa ye mo die me wo ma mi okrampo die dama wa bobra wasi fie ti me nana no ni tie me yere wa kwa ware pa afi ye nko ye die ne no ade ntira wo nya problem ben na wo ankoma no wa die sie no ah enti na ima wadaruma ye free ame ye we no so mfa ne ma ye ma na wotwe mfa na ma ye ma ye nkyere omo kwan na loyalty na mra na fe court order no enya adwuma se court order na ma me ne so wo ma na fe no akoso as for David say papa na japade ne de papa no wale beto ha. It is hard time we tell people the truth. Ya dodo nipa kokro nipa chew. Sometimes obi wo ba no person dey anim prayer for. Ye kokro nipa say nipa bi on tene once no penche mu. Say nipa na ye kokro. Ni obi o person you so upper hand palm pampam. Na meti ala me dodo say o enyere mama. It's oh Debbie, I'll never do that. Mama ka wadwene nko wai. Ohema maame no ade a maame ne ye na ye me nwanwa se ye mia ena me nana asem wo yesi a wo ye ni ya woni mbete abaya abusuan se wo mo pedi ani se be ya wo be santi mo nkoye nemfa asem fa na asem ko na wo no nem se ne ba no ade ni maame agina na nim se ne maame ni face na ne maame ne nani ade edu me bi en fa ne ade nya wiu embra ne ade kasa oh asem wenya ne ade bibia no kura be bia no kura pesa eda because ni nua ba ma no e kan asem ne se ne hoto no be die ade na na mo no so ne odie okay enti de ni nua no kan ne e date no so a e wo se wo ye ne fai enti ofi se odo akwara wo che ketwa nana onno ne ncha no na ebo mi se yie beto ye enti ti se ye mi anke no anu se mafa me nana no ye nko no mani mu na ya na me de me tufu kra say obu yo ba hu sa 9 months no a wo de nyemu ade a wo ne de enti ye ya hu de be nko a wo de obetwi afam obi anu ni problem wo de twi fam ba wo nya hu say ni say na to we che ma te ka ba so be bubuzo ah say de dia bubuzo naima asuofia okay obi wale owali ye na be man de ni ko fie anadwo no mo da na da ni nso ni anadwo na yes ba wo se nyankopon na ma kwa so ye ne ma be yes naima oba dia che ne ba oba anyim won na bema bia enti jese bema so bebu na ni aguso oba anyim na naima 1 month okay na se wa kwa wura nfi o na baby mo da ma wa pa ba even to hashi wo se 1 week e baby wo gu ba ho mo se wa wura da wo so anu wanyam sanu nyame ya bo pesa be onyam just 1 week ba ma one ne da go naima oba no ahwe ma ba ma ibo ka ya ye fro pe because ba ma no bo ni trim se one ne nansa na waware no omko dire nyame anu ye bibia wie anadwo no conference anadwo na ba ma ne ko dai Batman no mu piano there is something there. Entafo no something there ho ase dodo o mo ho me na ba dai. I say can you crack it? Okay, me ba wacha me kwa homa no so. Hello. Mama Mata. What is that? Me ba come kwa so afa me appointment me na mkwa ho tumi bia me for what pate. Madam macha me 5 minutes na me ni sawa semwai. Obo. Therefore, not maybe sunset. What about no date here? We come over the mama. What try they my we are for one woman that day. But I will be right. Young boy, I'm going to do something that will be right. What about I can't have him. Oh, Joe, Mate, and your betrayal. I don't know if you're living over good anymore. The only thing I know correct is never how many people suffer about. No, be a friend of mine because I was a catastrophe. Many of us suffer about why. I'm not. It's been never the same.
Why? Your call has been put on hold. Okay, my mercy, Mark Abraham, a friend, to Kutia Bansa. Okay, so I I'm sure syntax lang say tank about power in your BCC, but wow, now a junction we are there, and your friend now would tell washing now also 34 bucket to pension be any debbie way a durable, a strong, a tough. When you be the Sifia, a buapa, sight and wako general person was share a year piany as a be one. Je tank ni because you want to super flow beba na ka ya twa to achi enya asem ketwa misra wada wo to aya hwe de na chichije da so no Your 400 agents were Ghana Hanum Nin important watch as a wonum etonton, your tanks in B. Online shopping also a Juma and we are syntaxgh.com. Your number Didi Juma no Namedema we size be out pedia will be and into 0244 335 168 0244 335 168. Now also watch your dear Alicia Deco. Any trading enterprise and a warfare with was say and you bring your chedia promo and your ma what dear baby one wanted to say who a bona but from come pa the abuse yakan and counter back 550 is say to me and sir yeah the amount 500 pay now per day near back could be why pa and no nanka would you back 850 Ghana cedis so say would you me and sir yeah the above from 800 bra a doom abinchi and star oil ne di hwe mu phrases here na mene wo entwetwe enkomo ne menkyere de wo ho 0558 063 836 0558 063 836 aja wase echira ono so ne na busuya beba enti ye nkonkon ho why na ye ma wo no mumra ai wo de producer ne mu be kasa na ye nhwe echira mo de mu nyina mumra wo mo bo mo fa koda ne mra na yenko tap send na eja yodi eje eye bronya de no bronya wohwami ya wuze bronya de no as I say bas aso de nshabodo yeje amana nefo no wo USA Canada UK Ireland Italy France Belgium Germany Portugal Spain baby wo bia no tap send app no wo de wonya twe a wo ne meche create account wo so wo create account a wo first transfer no ya wo send no ya be ma bonus so na ye ma £5 and now so say $10 ebia ye betimi dia chew ye de chew sa no no ababa ye wa wodia eye secured easy fast and reliable makaba fo nya bo say eye kama ya de betwi mu a ye beka sa papa no no send this kan a eye promo code no Nhyira FM sheho e ba sa eno ye be chew ade sonko enso e wo honnom flower tissues dia de ye papa daddy lumba ankwanu me anume me suana miko papa da hu what you say na ye timpo nyina say ye de ona ye legendary no wa ye bi pa tachere mampro enuma hudu a wasam wagu ho akwantifo de abobra ma ye nyina ye dan enuma hudu a ye papa da de lumba wa boy enti we did a flower tissues no abon said daddy lumba we da ho kama pa wo pedi a wo de bra Nhyira FM ya wo benya bi wa ha enso so okọ eye shops I would be out also per flower tissues no number we say am de ma we lumba fan clubs near the four mo freda woda e wo so na wo mbre mu bi 0242 748 469 0242 748 469 na aja won so je wode kama pa Marco surgical semen control say a diaper there na che say wode outdoor diaper and na ba dwa so ba tampa ya to di sa e kama ya wuji bi a we wie kura ma me na papa obetimi de siesie no wachi suo pa wuji ba ku say ya gloves makuma ku sia ne shem awode wom tipebi na fefa bo mami e mame na we eye market outdoor pant we so ya kama pa ya wona kese ne nketua e wo dwa do no sujibie na fe emwawo we a pretty lady sanitary pad and the panty liner we Emma will feel very comfortable now fe we so no mother with her room so unim dada to say how dey hwe ebe mo smell so good I feel what say kama na ja we you Kodani kosku ajiwe mienu efama wonum ye wo bed mat afa ye wo market cotton market baby diapers
baby pull-ups a dozo enti nkwan from fa one man in show mo kan shi drag lane kuma say Bramekom traffic light ya number didi juma no 0553 291477 0553 291477 na wonso waje wodie pa maka cho se bronye ye ko chele ye ko fili ye ho orange December ya bomba stores say 24th ediko see 28th December ye ko Accra Kumasi Takra the beaches one of the jai they say don't go there ubaba na mtebe bisa so chini basa ai na dimtie ruasie na je say na me so baso afa wife bra ehia ne fie na abekọ beba no na obi asi akire afa no activities no kama stress free moment diasporans na amoba no so 7 to 14 day package akwantu ewu senka ye bia nti na de number yi ma wo frey 0531 090068 obetimi so WhatsApp ye 0531 085235 opesa wa wonanto ba ye nchen so afa wani twemu ewo Eja epacho ye wo Ecocent Road no so ye ne Victory Baptist asoda no na ebon wo pe bomode ye ne bra na fenchire mu bia wo pe no ye mfa emma wo sa kwan no so na Flora ye kids diaper eno na batan ni nyina so de bobo fra no a ne to mu be ye resi wo be da se ya basa na dwo ni nyina no ye se enkonkon a o bana da dia wo be de nya fe na kwuchuko ma ho nya fe na se won so feel good na we rather the demo na bibia pepa tew ne edem 12 hours akoda no wo beda ebebo no to ban so afri napi rashes ahodo ni nyina ho supermarket anaso to bia wuram bia no bebacho ubenye bi wo honom ato open dodo 2 now so to bia koton dia na offer Delta paper mail it was 0243 033033 na onso waje wo de kama pa ena mata di we friend mi nya ntaban chese nyasem ketwa me too. Me too. And yasam gets Rita Sant clothing and that would you dream style no. Whenever mammy in Eddie, a mammy the Rita Sant or no so the Rita Sant was so obey me good. I'm not just there because he say yes to a beba. Oh, Shana Chakwa will a pancro no a estate. No number no friends to see our occasion be our big you style. 0541 413804 0541 413804 style be our pebiano coho na one show kama pa. I'm saying come to so me so na me mama no akwa ba na yenko na say nyina ye de ahyemani ante de ye be mama akofo ansani apon address e wa free dominance na wa beto ayen adwa na what to say bibia ye boko jo area wo na nam de na Dubai area de ye boko na mi free dominance me ma me kodo dade so okay na mi ko shia blanti mo ye me ho ade oye me ho ade 16 years okay me na wo ba ko 16 years ni nyina baba ko pene bem okay na me di kan wo bi ti me ne wo ba ko awena maybe akura no form 1 nti ye wo wa na mfane se ye tetu no ka kire me se tisi ade ni mamunye nti onye scan hwefi ti me beton masase wo dominance mo worry fi ana court ye wari fi die okay ti mutina dru say answer obeka se na mamunye 16 years ya ansen ya okay nti oka se na mamunye na me beton me plot ti me beton plot no ka kire me se me mo ne bosia na onfa ngotwe akola ni school fees ni apama akola ni school fees ena me ye na se me mfa man ni me bi waje bi wentwia na asase na okoton le say asase me ton 400 cents 400 million 40,000 Ghana cedis now this card 40,000 ni na ma be man okay ma mfa nko me jan dom na ase na me 100 million abrem ko ye the 100 million in waji 10,000 Ghana cedis nti wa nkotwa school fees ena mo pam akola na ska waji ye no wo ye ne den wo se one de waji ene de minhwem ho e ma minhwem ho ane de ode ba ko ye bia no ode ba ko ye it will be ode kotwa school fees
na so amfa nkotua na de mfa me da se odi misika amame na me se odi ma no hwana ne wo me paacho dan okofa me bla ba ko owo ho ma ne bedi adanse e ma ne ye pipa etoso yo enti me dai I me show TV sa me ko dai no me nwane ye na ese enya de ese wa ba beda na be me yo wa me da san tie bo ahomachi for and I'm sorry gina ni mo me gina ni wa me hwese na ni mo di na me bisa ansa na bla wo ko hin eno anso gina ho na me se bla me se am Roberts ko buo no ba bia na me ka sa ho ko hin o se me ko da me mpana ho na me se wanya kukudu aka kire me se wo ko da wo mpana ho 3 months ni wo ko ni sai Solomon Amagache wo ma kwa homada what me anya kukudu aka kire me se Amagache wo ko da wo mpana ho na ma ada na mubu ma kwa me ka senso no na me di mma mi asafi ama no do me enche ami aya ama na afi na aba ana waje 100 no so asama obeka ne se oba no wonya no enle enya ne kina na wakọ oba no ho abusuafo ho ye ogre ne ho akosere oba no se opese o ware ne ba akosi yedi ntu onya ne enya ne kina wani ogre no ogre ne ye ne mpran no maame okay onya ne enya ne kina te me pese o jana me ma no 30 million nkoma oban ahwana dwene so na se enti abasa no na chefe afa kwado o fie ko chefe o na fie kura o no oba na ne moto si fie ho o ba ne betena so puru no mkom ko oba ne befu moto no fie ho o befu no man tem ho a na sister wuni abewo ma ena me bobo ma busiafo amane ena o mo friend asama o kan se me die o ka so be ware me bi ma na oboa ndi won wale me nde en wale me kina na mabusi afọ ne ye ne se wo so wale na ene ne sum no ajapale no so maye no so no mun kwache na wo de no so ne ne nche afedu wase obe wale me ba che ne de on be kan on be wale me na ye se abusi afọ ne ma me ko ya ene ne kankan eburo na sabre na no obefa oba no kodinya no no nyanyam kitawudi ana na oba no nko a oba no se kura no na fie kura oba no nko a na so 30 na bi o hada no wafa man cause woman 100 dia 30 dia kenya de oba no nko a won hwe me ba no se akura ni tifi ina me sa ba na mbo mabusuafo na mane na mabusuafo na ese sadia me fa me dam Solomon Amagache was so ni pimpi kwa odi sum me eti sese no wawade na gu magu no awale na yengu no me mfa na nsama no nti wo nchen 8 months ni won mama ko mada meba oni me nchen oni won nchen bia ba sa na no wotete me tu kwotena me ma me fi okay ansa na me bobo papa no mama ni okay ina papa mu yen so my friend ba ko wo mu nti ete sadia ene me fa medam okay wo di wani hu so woni ewu ni pa da twa to da be me ba de busumi ni wo no wo ne ka de asem me tama scan so yen tama scan nda tama naso nti me ko ho se me kwa akwaji o si woni 1000 kro de mami mo sa aburo me nsa no kran twetwe o ye den no buro me ko ye se me kwa akwaji no so woni 1000 ko ni fie me di ka ko man na odi adwena mu no ena ye ko fie no ni ho nti ko wura ye ebo 8 na me hu no ebo 8 na me hu no ko wura ge ne dem ho na mka je nse me sere no e ma ne nko ho na ni nti na mbae me pese china me sa ba kumase nti o me yenko enu ena obo nya asem ketwa madam obo sa na ni pani ho okay nti me de ko kire ba bi obo ye ho hu ye no kra me de ko kire man na nti obo na oba ba ko no ho da bi no ni ho
no obi eni sika no a wo de ma no no wo di sika no ma na di be say mpacho ne bi ne ntimi bi paro ha na mama wo ne be ma tena mfie du nsia na wo ankere no ada mfie du nsia na mu na ne ho be che na be ma wo che na na koton wasase 40,000 asase na me amekoton e dada nti kire mu sa na me ton ma ade dada sa na utimi kukuru se me ma ton asase no ene oye ne se nti na me se me mfa ma no nti se me bla no kra na no amme mu kra nka me mfa ma me bla no kra number wa ha ena wo kukuru 10,000 na me de ma no sa ja wa se bi ko twa mba school fees no de bia hwehwe okay key points are me ko ni wi a o de be ma me key points are me fa free mu ye say o ma ne 10,000 no chi ne di say na wa me da fie no se me di scan man mu ana sa mle ni mu na no wo mpna no na menim nti sa me di scan man mu ana me che no nti kasa ne na yikura no waka kire me say ada na me che no waka kire me say me nsi ne mama no wo de kompra atwen aha ba na me fi say agro eni wodi sa de na me che no eti sa de mu si ne ma no me si ne ma no me nkoto asam na di si ne ma ne ma ben ne ntare juicy boxes this singlet can ni na madam ye man ntade na wabonte ni si ni hadwin se boxes ni singlet ni na me se boxes na enu wo de ne ma ni bu na me sa kra ye me ya ana me ka bia na musi enti ni nka no kra na mi si o fa shirt na wusi e hadwin e ye ne kon na moto na be box abesi hin mi si box ani nyina sister wusi box abesi fa nya to atuo de na de go what say go what dem chon obi ba ho nyina brown ko this all posa mama maka wasa mama oh na why brown palazzo yes what's wrong man go school interior instrument what for palazzo am be to na fa you an train kaka na no ndon nu anyi style so ko yi nyina aka box animu yes so mama gachi what's in home for no next week wo beba mati evangelist kakaka na piwak wo be jasem no kwaka eja oba wo ni anu me pa cho me nya mu nyina aka baby enti uni ni aba ma bia pa cho de uni police station kwa ofa edi ehọ no so ko police station amujiska mami tie me babi kakra a we use word bi ka me tele ba me hwes na lo so kan se makoton asase be ma ne ho kire no makoton asase no me mo ne bosia na ya pam me ban school fees me mo ne bosia nkotua school fees na ho nan ka be ya me ya se ade di na se wo kunu je bosia nkotua school fees na bosia mo bi abonse akuna no kura ko no ho kura ka kire ne se da mpese ma na no asem na me kan bebremu because ma go to me aton asase na me no mi enuba ya pam no school fees na je se me je bosia wo ho ansana makotua dia na wo ye nipa bonini eno but asem na wo de kono duru ba bi no ana me mo na ho na de na ma bom tirim pasen kan betele because mo ye ma no fa bebre na ska wo fie aho kire wo ho na wo diska na dey asi mi di kama ya tie ni ese ya na mute naima eja sabe obi anya hwe bia no wa muntam anipa sisi no ose ne ma onye yeda ya ba nenka anya hwe onye ye wo wi ase da osa hwere adepa tu nso no ono ankasa so obe wuntam okay he emra nyame de to ho ade maye ade nipa emra ne bon ayi mra to ne bone yeah okunu bo wache no oh cheno yeah say one mo ta abum ben place o ka hu bi wa na o ma na sa chance no na no so wa na o so wa was me ni busunya ni bia me say cheno o bu me say me ni busunya ni bia madam wa ka kire me mpo that's all wa ka kire me obama pussy neck uni pussy neck me yale kwa da doctor wantwia me ba le betwia he awade mu bo wu hwe tesi outwe high depression me say high depression na cheno high depression okay tie mami kan se mi kira tie no be che mu high depression mo be no sa o do kan ye ne kure yeah woman aware no ama no ya na mo ya me mobo hwe oba wo chance be ma we do ye be ma obepem
enti wo ba hɛ won kwa na kuta osesi ano 300 million wadi awi Pacho de bi. Get the cashier. Forget no. Ha 100 million na waje no. Wo paper. Wo paper. Ya be chi men na ni tina ya je. Nyamom mami kan sem cho one ne mpana no. Mo nko. Mate. Mami. Ayade ajapade. Ha mami kan sem cho. Ya di kokwa no man kan cho. Ya di kokwa fo e ka che ma bisuafo. Me papa bisuafo, me papa wiye. Me ka jem nyam so ya mprewe. Eno me nam ti o me nam sa hwe wo mo. Ya di kokwa ne che wo mo. Mo di ajapade ti sa na me ma kumo. Hesesi otu esesi ohwesi na lo na otu esesi ano onjiji kura antono ubawu aba bama sonkonso ko ya mpani tirimuda bama sonkonso so bama wonye de no 100 million na hima ya bade agi interest because bossa no see ya no ese no atu interest bossa de 100 million ya bade agi interest but man oba pa mesero mini aba no ajapade a waye nyina mane mfa mate hwe so po japade ma wobi anya koma pa ma hye o se wasi ne ma peso a sika na wo ho no tina ase na sere nyame no ma unyansa minimo bi o ton watermelon asida na one can focus with your life okoye say no obesa ko de na no abefa no on say emema o mutesa no they are where the people be all wicked that they are smiter they smiter yes smiter na say 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 o ma dwene ye ncham o taya on say they o mo ya smiter me me bodam obe hamia me sister anu aso na ye try manemra what ye try manemra ye ko ba boxers ni singlet e ma ye nya si ana ye nkoso ani no bia na ne de ye fi me nka ni fi no ukuru start ye masama no de yigu nchen ensi ye pressure e na be mo aye smiter piwak aso ye na ye ko no ye ka se obi aye the area no body no modro no sa high blood pressure I know we need to be drawn come up me that say mama chete for ni ahwefo nyina 3p garlic mixture a free pure natural health garlic protein ne dia ye dro no ye mfa nkenja ye mfa nso bi amfremu enu ntimu ahoden no ejina ne naso eye ntinim akomam ena moja mu adwuma o hwe me wutie me wo ya de bi wo ntinim akoma ne moja nim de dra me kanfo de ama o se beboa o 3p garlic mixture eboa na boost immune system ne de ama o enu ti ya de ntime menwo abra wa fa dupa bi wunya nto obi de ne na pharmacy shop no ben wo no me sorry boremu koje de enu abusua ne nyina nkɔkye nom na emu rent ne nroba ya hodonim enyi fi ne nkeka wa bia mfrim se de be ya moja betimi ede afusane se de ese na ene ye hwe diabetes esiche ya de ya de bone pa ansa na no me de doctor number ma o ebia wo ha obi pesa wankasa wo frɛ doctor na wo ne twetwe nkomo na wo cheche mu kire no no oboa wo de awaye krado so wo frɛ ne sisi a obeje wo so enu ntine number 0248 92 88 24 0248 92 88 24 MPP no ya diabetes esichwe ya dia eya na dwene eba bebreti mi yese esichwe anadokodoko niema no ayedi no eno ne ma yenya esichwe ya die mesrawo enhwehwemu bia ni wadi abase esichwe ene ma yenya esichwe ya die nemom ya na yetufu se wo ye obi a wasichwe ya die ni bi die esichwe no esu ni faso bia emma enuane fa no ayedi ra yem ne fa na da ni glucose na ma ya hoden glucose nso esese nya bebitina ewo nipadua nim o pancreas no ebe produce ade be friend se insulin eho enesese o glucose no etena enu nti se wo nipadua no entimi produce enough insulin ma wa glucose ne nya babia emfa se fra wo moja no se sipe ene e ka ne se wonya sichwe ya de diabetes no ebi enu nti nei obekọ hospital bia ye se wo sugar level no ewo shro ana wo ya bodin a se sichwe ya de no wonya bidia ema wakoma entu 3p garlic mixture ba se ebeboa etu sa ho no e de efe wo tututumi kana kope bi to sisi a ne frase no nom na emoa ensan ya de no emfiri ho emfama esichwe ya de boni na enyini etimi kofa de ba wonyini ana wo mpomu eye bre ni pedua ntimi twetwe ya de ahodo pi ma no ankasa ne ho enu nti enyini etimi de esichwe ya de no
ebro se nyinyi na de ba ye de bia na wo de na koye busua ya de wo fa bi wo na na bi na na we asiche ya de wo so won se wo nyini kwa wanim no na bia na wa fa ya de ne bi wo saa kwan ne so ne nyina edro ba ko pe na wo de beba wo ho ban eno ane 3p garlic mixture na wa hwe wadidie mu ye pa na abo apomuden na ma ko nkan eno ntia na judidie bebrebe no mesra ye nte so no ndu abodu ba ko donko aduane bia de bebro bi obedi owe ya wano mu nso aguso wa chia ne ho ato ne ho adwuni se fom obesori no bonse na yade nko na adokro na aduane ni mpo entimi indigeste eno nti moja ni afurisa ni ye wo ni paduane mjuma ni paduane akwa ni bi esese edi no kra no entimi eni ebasa entwe yi wo ye oba wo ye be ma wo de ho ato nsaden no so ena wano mano hunu se ewo nsunsuan so bone ewo ni paduane so ewra wo ni paduane mu a efon wo ntine twontwum ntine no emamu mie na moja etimi afem se de ese ebasa emoa pomode no emoa ema moja nso entimi eni afrisane edro no eye 3p garlic mixture esiche yade etimi di wo dempa eno nti se wo bia entna okra mfanse menyi wo ho ano entna ho ema ne nyansa esiche yade enti ye twa obi nan ye twa obi nsa obi mema yom ekofo menam yade kro ye enti obi ani nso afra enam yade kro ye enti sanse se ba wo so na ekrokra to ho ane ko aden pa eno nti de bedia ne se bebie ekro ne da no eye kese ye nkotwa mfiri wo na ahonto sa ya wo nan sa ya wo nsa bo nsa na afi aba bedi wo dem ote ho etwen den abra edupa aba sanya ya na edi adanse garlic no wo de ye aduane na wo de ahode wo mesan ya de pi no ye no kretrodo aduane ni mpodie wo de asija so edro ye mfensi je bia so ene nso bia nso emfrem ti mu ahoden no eye shronko kra ma mensan fa doctor number no emma e bia wa ante mensan abobio fa number na friend sisi ya na obeje wo so eye 0248 92 0248 enu ti bia ene we frase ejo Johnson tentempa sene wo Johnson ano oden enya wo Johnson twa bia na wo kini bi na ehu akade a na sa wo ye bema nso na enya wo prostate no hawa ba ho a ebia na eye siche yade no esunsunsu aso bone ni bi ena wo hunu na watutumika akope 3p garlic mixture dro ni bi na wanonom wo ho no mabo se ekom ni sukom etade wo tentem udidi ya wo nom ya na san besene kosisi an ekom eni sukom edew aduane ni nso na sesetena wo ho na nke sustain ni wo ma wa ho oden no ewura ye furu ni mu na Johnson ade no wadwonso ni nyina ba abonten ebasa intimate na wo ho da bia na komodo kakra ne sukom so edew eye siche yade sunsunsu anso bone ni bi ena wafrasie ehu no edro no eye 3p garlic mixture pebito nanonom na emwa wonemu ne wonsem eta ye otititi a entna onfa nhehye ne emapi tutumikai na kopa edro bi enom na sunsunsu bi a wo hu no abra wo benya esiche yade no ene saade no wani so etimi ye wisiwisi wo hwade abonse wo hu no ne papa afa ya demra ye aba wo so honam nyina eye obowo hu ade bi a waye nanso honam eye wo mre eye siche yade na sunsunsu anso bone no ebi sene medi kankan ne kro nso to ho a ne ko eden pa obeko akwa bonse kro no enkoda nti kro bi abeto ho we treat ya wo de akọ hospital waye bibinru enko a ebi ana eye siche yade no ene eye saade no tutumika ko 3p garlic mixture do ni bi nonom na emwa obi won so ne tifia ho ade bi a eye no prekope na ne so ate ne so timete prekope odwene ho a wonti ase wono a wonyare bibia ha no na so prekope na ne so ete eye siche ya de ne sunsunsan so bone no ebinu no edro no eye 3p garlic mixture eye na nya ye edro ne nom ne to ne hia yen eye wapomoden no ne da yakoma so enu nti se ye base na niema bi wo fie wo ye ka ho ne boa yaresa no eme konkan ya doctor ema ye de tuja enu nti fa wa so fe me pa wo fie na wonim eye wo nwino hahan a bitter leaf no pe wo nwino hahan be se edu fanyenya kakra efra na fa kakadro ketua bitum blende nonom no anopa enwumresa na wotwemi ensantem no obehu nsachare papa ewa apomodin ni mbo se beboa ama yaresa no akonkan afa 3p no enye diabetes ne nko na eye ho adwuma o high blood pressure no ebeboa etu ase de ama esanse ye moja entimi ne afusane ye ewo nipadua nim na akofa sa o haw no ede aba ebi a wonso de eye stroke yade moja na ni afusane ankonkwam ewo
wadwe ho a friend cells na emframa ne nuanu a adwe ne hia na etimi de adwuma no wadwe ne nya enti adwe ne di kan jojo na aka onipadua na kwa na wo ho no ma wo se wo fanyi na ewu ye bo wa wonte yeti mu a wonte stroke ya de na to kwan ma de wo kwa wo mu ana edro no eye 3p garlic mixture ebeboa eyiwe frisa ohaw ne nyinemu wodie ye general body pains obewia so ya de ano no honam ya wo ya sa da bia honam ya wo ya enso gugu kra na ewiemu ye hunu kra de wontimi kra mpie na wakoye adwuma mesrope 3p garlic mixture do ni bi nanonom vitamin C no ewo mu ninti ebeboa ama san ya na wote wo nipadua nim nyina etimi afri akọ na emum hye ne nso ukosa ukoto ye dro na ewo toam ehwehwa ebo garlic ya da ho no eye kokko ena adro ni tini ye kokko enu ntu ko no bi de plastic bottle bi maw ana wo fa du fufuo bi de maw eye garlic mixture esan ade a obodi na bia mesrew ensom hunhunu ne ma mabobo so iwa adro ni ho akọ wanim kopim se obenya no bi ansa na wato wadwen ya wontanta abibidro ni abrofudro bi a oya de bi nti woda so no obeda nom 3p aka ho ema ne hawo to adro ni nom 15 minutes edukro na wo no nom ka ho enkofo hawo emre wa pomoden enye na pharmacy shops herbal shops se wanyen man mu bia obowremu a wonsa etimi ekebi o pene dodo mu atu akra okaishi ena wowo kokinso coffee sam ena angel herbal ashaman weatherman pharmacy tema community 5 Little George Madina enko health alert clinic any post office no ena di enmehye kuma se Kolinak herbal dani herbal ena Chris K bema obi ato ho eye Albert Sam herbal takradi AA Mensa Kofori Agapsen pharmacy wamuni awe enterprise ene cathedral no ena di enmehye UDS obeko Charles herbal tamale eye wo fakojo herbal eben electromat no emiaye we ne bebie to adro bi aboremu a wonsaka 3p garlic mixture edupa no ebi medema no esi ha doctor number ena medi e chato mesofa number no na ofre a emfere sede yade no atie no chiemu kire doctor wanton wo yade a unya no edu owo ho abotre obekire okwan a wo de e faso doctor number ni bio eye 0248 92 88 24 0248 92 88 Eya 3p garlic mixture eya dupa erunti pebi ema bi mpautie de biara dana emwa baby edwin no yentwa ye ho na yenye nka to kaka ye koba dia kan nyina de besoso ambo yetwa ye ho basese a Nhyira 104.5 The framing master amwa na so amwa the frahano amwa with mobile service enterprise eduma ye na hano is spray car everybody wears is spray car ye inside learning kama oka bi wo hani spray car ye kama pa ye nya eduma basa ye eduma sin eduma o me master hono mo 7 years we are me pon me hono ye adwuma no alaji sale ho saf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na ye de adwuma no ti ya nyame adwuma we are se nie me sesa no the front ebe we are sin na no na wo ti nya machine be friend oven ye di bi so ba nti nyame adwuma ya treshim e wa pem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 kwa ba wenya baby this ye dwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school an kameko basata na fie e modern ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto adwuma mu an bi sun adwuma no bi sun adwuma no so wie no wa nya maburo o beto afidie ma bi bi shop no ye de ma me ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame adwuma e ti ma ba be adwuma ne kakakase me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bisme nya ba bia obo mpa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese dinye se ahase na iti me ko yesi
machine a yɛde twa fɛla sɛ adwuma no ba ho sɛ fɛ ɛba ne yɛde yɛn nsa nko ara na ɛtwa fɛla no ba na ade nyame adom yɛwɔ machine yɛde twa fɛla yɛwɔ machine Medi di prosper. Me maame papa ewu na medi eyedin. Nti mesle Ghana fo nyina. Mo fa inhyira so na mo mboae na me mbenyi ne panyimpa. Na nyame be hyiam. Brunya sadru biemu. Ye mofrey ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Ami asem ye ti asese nia wode fam no, ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na na emu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Ebeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 0322083570 wo frey ya ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumo and I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must have with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you want take your free to come to and you say, for. Semi boom la honam simi dia se mo a mi mu atantia losing lock and mixer losing layman capsule mo yo bam mo ya na la losing lock and mixture losing layman capsules do you know what you feel delay man capsules and din fie du watche de kronkon aneno and a law care mixture nso apemfo e ma woman nufo anyone a woni fie du watche nso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu age atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me maame papa ewu na medi eyedin. Nti mesle Ghana fo nyina. Mo fa inhyira so na mo mboae na me mbenyi ne panyimpa. Na nyame be hyiam. Brunya sadru biemu. Ye mofrey ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Ami asem ye ti asese nia wode fam no, ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na na emu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 0322083570 wo frey ya ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumo. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent,
you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. So, Christica Manian, put me to wrap to say, from a Yama within a minute in Sabacandia, and then one half friend. Yeah, Ebushan 4, we didn't did an Akuma Pachua 1. They recommended tap send that mama. And that's our father, also for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah, our year A1. So, Pian road do tap send. That all says it can for tap. You're going to do a trick, a man, you're going to do a trick, Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap, and one in a piao. Your comments, Kakra, Wahase, Nafe, Yanko, Yanim. Sika Brantie. What's it? Yeah, the injunction, but what could I nature fan? Eso Sabeya, see any DNA na, Wunya, a Japade Bia, a war, a year, Papa no, any memu. Okay, Nana Patrick, what do you know? What I'm say, you share Eddie Huchuma. Nana, my bats was say, my men when you are Kodani, Papa. Italy Bogan, they know you mugu keke. And so baby papa no or no or ho and no AUB a drink we win about what's the way a court order nurse a very simple yen to so 10 na yanko your name okay my men shabali bukwasi was asemo oh your croboni ana why no so your crobonino okay aye mama mfa ensia obi si china eja beto ha na na ya se china de apaya ebedwa because mama Mark Abraham obodi na fi so Mark Abraham wante se o se Messi mama Messi Abraham ene Martha Chematin against Abusiano ye behwe mama kwa bedwafo na nkoma wodo aye di menje wonu madwentre na fe yenko evangelist mama mra ho Naima, Papa, Nhyira. Amino. Mechia nchehene. Okay. Nchehene otiadwaso. Jo. Kacho se oso obo akonya. Akonya fi ko re na mamu amekwa kwotran foforo so. December kwa meko. Okay. Ti akonya ni ti na meko. Jo. Naima. Eja. Hwe ewiase. Se moto. Motifi. Na motina o ma sisire. If you are born to be a qua with you, Conaman can hear. Dabby mo babium. Befa mubi, be fat a shady mubako. Okay. Yabusiana do mo pennies how. You will no. Why, dear na. And only your no answer. Yeah. Because minimobi and the Yanian saying, any bema for Franium and Wajatu. Oh, Nasa, my secret baby or one time. That's right. What a quanyam brand, you better. That's right. But I know some non I cracked out to say that you only anyone say. Abusiana say, yeah, this year only a didn't come up. Nankomo ni edi say. Said that in who tona neba no yaketu an obey di Okay. So I mean di so I mean ndi. When di na de. UK new law. O say Mimpa japadi mfe japadi nim. Mpehwe. Atade akora mempe. Nemu. Ne mani nyina amere DNA. Ye DNA na Jonya ne ba no mayina sinche. Okay. Onko ne se ho.
ya enye wo mata na eyi wasi nche wo de wo ya yere wo chefa wo ho okay oba no enso chefa na ese ya akola ni die ne na sakola no oyeye nua no wu ye ne ba why not abusia ne ba hwe na sama ne chefa funso be ne wo naima eja inia ma no misre wo mo tiefo so o wale na office se ukunu wa ye mere na on certify we ya onye den on certify okay ontimi nya ama hu sisi hu so na so office be ha wo na power de ya jane ko o problem bi ni o ni ukunu ntamu a naima jai dance problem ni nti na wo fa ukunu achi naima mama menka se bi na controversial okay sabama kwatwempena no wo ba ha dwene o patwetini ye wasem bi wa nunu kura ne ka okay bara so tena so dwene ko akira obeti ase so ne ba ma ware na ba ma ko wo ba eya betense efie na oba okwatwempena na wo nyumba akola no wo na ehwan ba hona asem tio ba ma no de hu se ne bani ordinary de aba na wo ba no so okwatwempena wo ne ba ma te na so nyame ye no aba na wo de ne we tianko ekura ne bia wo fa ba mienu miensa on ti aba sa ati akamo ye nua ma ne bebre ya no mo na te na ma se nyame anfa fie ana die ayidie ne no ka ba ka die se die ne ba 1 million 2 million ka Ghana for ma kagana for mani guase kewu ani guase kamani be guase papa kebimo ayam te kagana for ma kebinom otimi show baba ko pa emema wakukudru okay sab onu yere ti otimi kasa menyem umisa nwe no waje atu ke wadi bi emema wo gidie broso ma ne broso because wona yin sa waware ana so onyem de ya na ehu kura ye wo mu a awo ne che no e che no na wo apa no akofa bia ba ama uni die ntia ba che wade so ko naima ma papa uni die ntia mo sansha we egu mutiri so dabi mubu mema be na mema ntiase ase chen se che hona me ko be mo se me wo mutimu a enwini ntumi nkata so no jese mo sande we kata so no se mema ni ma ko muhu a eso ko mutwane wate oba se me gu matimu no naima se mema hu renima nkohu oba be so ko la amerika no na ekoro be ma wi ase ye oba be ma wu ntam ye oba be ma ningu ase ye oba be ma mobra ye oba be ma oba betimi silence easy also akwa wade abashim see hu nya concrete evidence what so no how ne say honna ye beba no wose china obeba to the man so beba je won say akwara na hu nyansa che ne maami okay say yes because maami ya phone so oh me pani ni ho Mr. Modaruma ni nchen oba simple but wo be ya afa wo na hu ni kasa wo say kasa na wagu hu ni ma say so chese na ni won say oba na ka nyansa sam say Mr. Mon kasa na nso me kasa na nso man kasa nye mi bu isira afenfo mi bu adum TV ma pon sorry echina ma me no wo so ba no amo obi ya hu se wo seven projects wa no kasa jade be ma yenko Ohemaa mame okay me nua be ma bi o US onumi se wa wo for okay oni we ya wo tu ana chance ba se wo be fa tu na ko ni mienu nya anya ni ma onam se na se bia besimani ma ehye ye ho a e ma mfa mamu boga bi for UK obefa ne ba oso Ohemaa we de enka me no nko antem akoda no me ana me ko fa no 15 years me de ne call lunch na me say next week besem de ma na mfa sample ma me ade na trias atria biam makam ye hu kwa fa so ye bo akoda ne ma me amane bra ne sister me nye biem obi ba de me ye de ko me se me serew e twere me kom den ya ye gusuka Ohemaa ma me ne ya wo ye no e kire se woni makola ne papa yo me menti ma me na se da just wo baso obeba kan se mi wan kan boni o because ni nua be ma ne ma ye hu yi e ma busuan na so te e no so openi ye na bibia be ye sentiment wo ba won kan se
Senyo no be man na wo ye dia wo ma wo dan bi. Yeah. Wan kasa wo. Wo de wo ye yire. Wo ye yire. Wo de wo ho. Ai, e de na si kwan. Ewo akoda no. Ewo akoda no se chinchina de ye ne won ti ase. Se eno de se basa de a omfa no ho. Omfa no ho. Okay. Okay. Omfa no ho da. Jo. Enti se obefa no ho. Ena ba nim go ase to ha. Omfa no ho. Ah, we de wanya afa no ho. Wanya afa no ho. O so be die ni. O so be die ni. Enti kwa bia so. E wo se ye. Nya konyo we mu na branch bi te. Na papa bi te. Papa na yire na net wo na papa shebi. Me kai wa sembi. Wadauma. Okay. Na papa bi te. Na branch ba ko te ya. Na branch ba ko te. Ebi na ba ne te ya. Oh. Ebi na nya no no ka. O de enti. Ba te ase. Me se papa bi no te. Na branch ba ko te ya. Okay. Na branch ba ko te ya. Na ye pe o mo de o mo to kwan me bo. Ai. Ye se papa na wu. Yeah. Ba papa ni nia. Enko gina ni anya die ni. Ye ntwi ti ni kakra ka so. Papa na wo yin ne mani a. Da na ye ka brofo ha. Ama no se ama na wo ba na se anya nko ye die ni. Baba bi so se. Menye. Ye wo. Samba na papa no hu ya na ye no. Omo se ya ti ase. Mu nko ye die ni. Different mothers. Different mothers o ma ti ase. Baba bi die. Oso no ti ase. Ye te se. Bibi butu aduachi. Bibi butu aduachi. Wo de mommy entwen na omo mra. Wachina mata wo ba wo de fa akoda no bra. Na ye physical DNA na fe ye nhwe. Ebi ana wo de opanyine ne picture. Bi kura na moja de edinse. So to de wo ba fa akora no bra. Se wo ba na ye ne de akora abusia no se o mati ase. No mo de akoma fine no wa ye de. That's all. Anya bani na hema ayi papa huma so wo pa huma so ye mu do ni ye ntira amu se amu peso mu so amu mani ni yeah amu ni anom ni amu fa asefo ni na fe ma me dia da di ata we nya to we adida papa what he ne ba ma anya adwuma nyina o keka anya fe so papa o ti akra na peja ana oh wanre oh ade nti bibi ni na nti me enka Dr. Dawood ne ka o se apajo so papa no ba ye kra no o ma ye but o papa me ti won wan hwe ha o he de eti papa me kasal na lutu na no me ensambo a ne se ye ni Adum TV e be di ka no wa he na se no wa he wanim ya go boy Adum a chira simanum e bofa donko ho a aya sa tena o TV ne wachi ye beba na ye ne mu ababe di juma no kama chira ebeye butu ebe pai enti bomoden a don message me de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje wo so edodo jumadi edi ho no eto aso de amamo Adum TV ye da mo se fa enti na apeja me de me hu se ma me ka so papa ne hu ni wa enti sa because eni bre ba papa na eni bre ye na wa hwe no ka se ne hu no akola no kwa dia dance se me papa me ba me ne ti se oni ne bote ya na ima abusia no omodwo ana omunim kasa anka de mame ne ye no se ya busua bi anka omba toto amana ai se we nya ntokwa omo mama ntokwa na omo tsemba akopɛ se di ani wo de be ye hwe onu obi di asem no de kata hye na che so difo ana o de sun ba mu ana obodua to ne be me ka asem 1 2 no status wo so ehun say atiafa so ewura zongole 03220835818283 pacho wadun kire ne sei yenya DNA no ana yenyai na onu kunu te wono se bombo se anfa ngotu ya school fees no ka tell say ma fa mpana ba me ja me mpana na so ma me 3000 okay 3000 so what do you say ma me so bi e wa homa no so hello Ohemaa Benewaa me don for wodi baby afrefi pacho me go to boase secretariat oh pacho yetio pacho me kana na ojambo amapa pacho ye mame no ye na ha ne pa oso enya wo ba wo nana enye ben die ne ukra ni munyam no kwa hyew that means bibi wo ho no mo oni ma kware papa ti say the big mama ne evangelist ekano odi bibi no pese odi si agusafo no na mpacho se papa no kwa wo ne ba no so an kan to so be akwa no be die na nti agusafo mu ni kwa so mu die na na agusafo mu nye mesi mu nye die ye tamoti minya sure se nyambo etram meba anya do meba ba so yeso etwen wo mo ya da se oh ombeba pa hello me wo faje vei me wo faje wo vei adu
Yega, what day? And council. What a jump of Brofin, Kwamo House. Mamisha, Mia, more party. I go to Dalia, Upuni, or make a man agree as a touch marvel. Amazing good for market without Combra, Blackwood, Micha, what day? Now, more party. Original Ginazo, or no Pata. Kaka American Acolano, directors in Yabaya, the original Gida, what you can, or no Pata, or Buko Tripacola, non Panamra, well, Brofin, because Buboya idea, with the better Buboyam, Edinaba, now Yababa yet. Now my minister Nimicasa, what the justification was in there, now who diatem? Ah? Who diatem? Oboko, as I was Panino, my two as of Panini, I was only or the Casa, only in what is it? And a B, Nanamu, Michel, Macau. Right, hello? Hi, ma. Tafuji, maybe I'm afraid. I'm more heavy. I'm a real blaster, and Tafuni na bra. Na great junction, I'm doing bleed. Naima, so be a new. I cannot clutch that down for, I'm saying, say down for a glow. Ushama me, chubby, so come for you. I career, a binomontiasi. Young Casasa, what you say? Ya flow asamu wumuno na wa bekamu no kre me de ma me nsem na ro gina phone so no to ayampia to boba park ni so no woni mi o ya twele akata bibi so na so enya adwuma o twini mu tan die no bebam na kwa bia so a wo pese die na ni enya adwuma no ya wumu no kre ma me tia ma me bi ne kwa bi wa mo ki sport wa mo ti o de nyame shira. Sepa, hello? Me Ohemaa Benewaa yay! Original Nigeria, back up. No, for my friend, and if you none my feel, na open day, na fan 18. And we are home pharmacy BTN. We did as much as Mamma, me biggie, on Famra Kutina, a bejo pota plot, no, what is something this for you, so free. Now, me mean, me boss. Hadis were out there, I was chair. Papa Biatu, her young class, then also so damasi, or a queen of the man. Now, I make a video of a part of the jump of the office. So, DVA latest, Tima. A man can phantom who so may be a card of you by the hospital on a Yankaka, and I am one. So, Dimitri. Obana, we are for you, Banana, Nanka, idea flat, because in group, I was here, you are to say, okay, can I be any zebra? Never yet. Could you who dear booty? Show them the best so bounce or badia. Then person to bomb get this year, your channel. About that chicken. Not one year, near bear money, dear. Yeah, trash and I wish I once got a bear money in your soup to know to be more human mystery. There may be a boy who obey and a father be obeyed so near that to be Jack across home. Woman, I would talk a crap with a ship in Nigeria myself. Okay, yes, so yeah, that's it. Hello? Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon, Madam Foodie, baby, I'm afraid. Within the Mohammed Mekasi first and dear to Oh, Mohammed Yanko. The Abutiani, and so Mudian no good and the more still. And the Abutianum no. So be the bar, and my yes, I'm the more waiter. And then Colana will play almost have a ball. And to make a better or the matter, me, nothing on the Friday as I will make it. I just put a cram of a mouth for landing. And I'm going to my able to be in committing up at the young committed them. Yamenko. So, no one drinks. Hello? Hello, Ohemaa Benewaa, Asunjian Kamu. Papa. Me pa tell the American. We can say free Asante the Quackers, a friend of Pabna or him. Kiadi Omi or Bami dear Nanidia or Kilimuta or Mama. Akolame Mammy would be Muhubi. And in one person or Beria Noah. Serve you ought to I am or radio no sono. Now, because you will BBC. Now, I kick some and yet a more fuck. And I be a toss me in Obama or man equal 10,000 no. Berman or Sicino or Buduquasia. It's a futia, maybe more Bano and say, when I got a DNA. Now the 10,000 on the year and flat hour corner. Often court, no one speaker.
deɛ meka no meda wase aguru meda mase anyado yes so yɛda se paa wɔpanyini hello Papa Ohemaa Benewaa papa bie Edafo papa bie me do ahanma kokome man say ba ne san sebia so we car cho na police report me gina ma me hwe car ma bibie ni ma how so na wetwe se ye DNA o si mi hu bi da unti bi da na de wati bi so o wa se ye mere me fo se ye wie na se bubo na ye so ba san hu de be ka ya men ka mo ho bai opa hello Kanaima Dapo boy mboko uswe ya ko adam we de wa pa ti wa de nya Robert me ka se fi ko tin kransa na mi cha nyu bu ta je di ne we jam minister ni ke boss because I know we all in Nigeria amu da mo package aba ana me bwa bata say original Nigeria amu da mo package na ba no ana me bwa ya twemo ayi bo ti baba ye de ba dada nje baba matimenka okay ka ke ni Kenya ni se wo hwe ye ma me ya wo pedi ya no tetu ayampie o se du tama mo be ka le sanje mbe for se papa ibaye wa makonto kwa o ti ne ba eni anuka ne ba ni nya ba ti ne ba o mre no nya dile lo nche ki se akora ni ye ne ba na se nya ne ba o be je na wo kunto ko se ya edi be bia aya na ha je ntie ma me ne ye no wa chepe bia o ga na pato na dire ni ye na da akora ni ye ba ye kene bibia no ye kama me da se okay me so me da se hello boy then see hello Better food, baby, I'm free. Mini have papa bi. Papa. 2 p.m. Nero, me kasa free asante mampo. Oh, 2 p.m. Oh, you are wish over. Amen. Na at times program yi. Na majority na jine on say e ma de o masem ko nti de bia e ma nwi ni asem. Asemi a mo de ba enke simple. As if the mammy oye. What a train. A china so baba. On baba chigumbi. Medas miniaba. Okay, yes, yeah, that's it. In fact, my last 2 calls now, young call. Hello? Oh, me man. Yeah, Joe, Fakwata. Oh, me. My sumo kufiasi, no time to back of pay. Oh, me. Nigeria, any man of a champ of walking about the second mention of her. Oh, me. Me papa no bi asem ba we ye ma me ni dey wo me se no krebi wo ba dia ananse nkontompo wo ba dia ma me ejina wo no ba so wo do mo asem aba se wo ji wo dia na wo boaboso na wo ta wo ba na ti se mitimi beni di etinche ni tie bia die ne ye be ye se mo ye die ne na ye papa no ba na bushafo so mo si wo mo pe ba bi do mo jina se so mo gumu ba ehufin na de se wuje bia no age na se sie mpanifo frɛw na de wo ye die na se se enukro bi wo baadi ete se ma me no wode ne ba no se nya me abo chombe ba ye nyina ye ti ho na die ne no so se ne tie bia die ne be prove wa me hu se papa nya ne dia eye ne dia so a fine obege no mo onua no so ahwe no me da so wo me okay me so me da se me for last caller hello Ohemaa Benewaa Kwasi yeah good afternoon now what to say me touch on Nyame adom Ohemaa na so how dey boko yonko in fact second case no oba no wada so do be ma no wada so do nta do na so dey in fact so tie ni nsema enye memma nyina na friends be ma be ko twem na ba wagye ni mbadi asie nti utie wo ha wo sika so sini nyema ya oxygen nyina usina in fact mun hwe na mkamman obra get results mun nyame nyɛ nyame da so okay yes so yeah that's it pa 1 minute obey second case na menko ebi na menko di menkomo Ohemaa domra sister me chire madwene okay me se bema matam sika ma utimi ma oba aba e de mekra moto so woji sika so wadua me masku me ba no school fees ntimi ya no wosem sa sika na ntutua yeah kame wale bi meji me 100 million na de fa ho na fa ho na wo tadu yakọ so nya oba foforo okay me de natural tete de make cha sister ne say on hye no hoden na ware ye mfa nkọ ba bia won hwe ye wo betete
wouldn't it to a quack for about from? It is sisters you can offer. One week, yeah. So wouldn't the peg you might not buy wolves go back you are. Who will be any answer? They say a cannon will bet here. Now, a woman no more bad Jimino, maybe more don't you mean, sir? Cause maybe we are some quantity of woman, young coming home. Tis almost a bad book was ya. Nami be soon who said my emo bonami means from Sikama and a cobe. I know, okay. Eja. No, don't need you. Tinyadia Udo very much minted. Udomuna, Udo so flesh. That's right. I don't many page me. Okay. I do a double yawono. Why you are back as only answer. I do a double no wayano. Nipa batna can't tell so what being yaduma. Odo 2 year kutano, I know day. Yeah. Inti, who told that once a man? Yes, steady. You're a baby, the middle no. O ko so advice about the don one on your best end. Okay. Yo. Na him dey tini. You wa give you abrabom. So wo wale. Oba na asem na make no. Oba no. O wale. Na o partner. Ade a wo de ye na. O pa na che no de chewa. Ontimi enyi free ni timo no. Enye. Menye da. Okay. Na him obetuma him ade bi. Oh, so for nya hwe. Oh, nine, some years of, and I mean, yes, of a but the Ginano. Yeah. Any penny for a cash, you won't own your trade, Mediacho, big ma'am, Diacho. Bet, Unyami Pim. And a two son, set them see. A queen and no young woman. Set them see a pie glass never will. I don't know, a one agree. Yeah. Until there are certain things, what your partner will come out our end, Waguno. Okay. The Penusuke. Over Panichow. Now, my dear. And I do your room, she said, Bama be one Bama. So, Warena so couldn't know na a yawa. Share sexy agony, and no banning. Okay. So, Yana say, ya, who are nothing come out. Same thing to ma. Yeah, intimate, say, and your partner, dear, power tower. And yet to say that. You will never be brought. We will do any good so. Open to me and you are some sort to me. I have 2 Hope International Church. Okay. Program na cost. And then a toss me answer. Okay. And you may say 30 near upon 8:30. All right. 2 Hope International Church. You be 5th. Okay. Friday. Night a Friday in your watch night. Okay. On say me residential area and to me respective area. And to me person be did how woman no more. Yeah. Anomanji patasi. Okay. You see patasi or you see the don back up the graft one. Okay. Joe. Yeah, yababa na yababa betai wachi. I'm saying ko ABA Herbal Center na yanko we ni yade be na tete wo. Doctor no oya fast. What I say, Unimaduma menye, what's I say, may a man aquaba. Doc, and then they were home, come obey in the Daponos. Okay. Every herbal clinic, your baby came in who as usual. Na ABA herbal clinic, Kunyati and Capet, no 17 checkers, free software, software branch, software stars way. And na air bro, sisi amenoka say what na say, oh, kwada so edwina say, market na chipe, kwada so edwina say, market na chipe, and abehu ye na so ye no. Doma hin kun so ye ben apia ko bi coast on Tuesday market hono ma, ubehu ye ho, kwada ni awade bia ya have go so, Genesis FM promises so fear de bia, aye babie ni, adehye FM promises so ma, ebie heba clinic ye na so ye no, aye ni yade ni yes asedi amedi kan de mom no, ye yende no, ye di nubnani amba ko hinini abna ahaban ni nwie ya wonimi ya na ye de sayade no obi be bizase na nwia ne de obe den yam ne te say do something ye de ma wo de be fra wadwiane na edie okoko rice water oton bra won kwan no ana kire say wo de ye dro bi fra na ebe komoje ni makoy mu adwuma ebe pepa tire no afa ebe bie ntinim na pepa ni na chi ebe pie we ni ne so na hoto na ope no onsan so etumi aka entitumrika nebra be pie mu ewo ABA Herbal Clinic yana so ye ana kire say mebon de redi a kire we say enne nipa sha se e bai fiti January e bai ya so ye
ahotona ba ma enigi abafie nya asem ketwa enti 2026 na ye ba bewe no omeni yade no mo mfa nremu bi mu afi enigi abafie enti sa wonso efe na wote ye nka me ka kire wo sebra na be pie mu ABA Herbal Clinic gia numbers na frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 0531 780 651 0531 780 651 now ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo mayenka glaucoma ho asem na menkyere wo se nipa babe piemu ewo ABA Herbal Clinic the Indian and say me betina sa na mani abre glaucoma ho nyina ye se nipa 100 ne ba emu 50 the glaucoma na nam eya na ye me wawa na me bisa se na adi aden na koba na sa na mo mi amesan bisa na magajem za wa na ya o chirechire mu tisan chirechire mu biem na chiro mo se glaucoma se dia ni su ne ban esiti enti no we ya de bi a unhu wadwene emma so obeyi treni mu adwuma enti o the pressure ba begina ntini ne so wadwene beba so se glaucoma yade hawo no na afi edumani no o hwade a na chese edumani no hwade a na ye utum enso wo ho bra na be pie mu ABA Herbal Clinic na ye ntu ase mfama ye wo bi wo ho no ma oba or the signs and symptoms saba obo nka ye kyere wo se we glaucoma yade ma ba betna treni mu ene ne bi ye den or the migraine ebe bro bi e fa ne clear migraine obo nse utifa asha asese edwaw afa obo nse dede ejina wasom enti anono sa no ebebo nka ye ketwa bi anono se wanhwe abeka se o me de me yade a ne tipa yo ekwa na ba esanse glaucoma yade no pressure ne ba na begina so a no yeden na brass ntino sa pressure na ekoso wotre no na kofa sa headaches ni tipa ya ne de brew e wo mu abete sa wasom dede aba begina wasom ye hu wasom ye ochi obi betimi akọ na som sa thinking say ya na som na enya problem me ka kire wo se bra bepie mo ABA Herbal Clinic glaucoma yade na eba yade bi ti se glaucoma na afi cataract no genetic sa yade we yetime wo ma wonye bi enti se eni yade ye fra na glaucoma ofie wa there is a probability se nipa nkora ye be o mo ofie no so mu ye nsia mu ba ko betimi afa sa glaucoma yade no ana na ye fra na congenital glaucoma no tubon so bi wo de ni die free a wo ye na bai ti ahyase no akora ne benyo be di 2 years 3 years o be hyase so oposa na ni afi be di baby o be complain se ni tutu ne ye na ya afi o ma o be ka se ne so ye na hene na oposa obenyine no afi na de hunu no ebe bibia wo ho nti ebe start se ye hye glasses ti ebe hye obenyi at the age of 40-50 na ni edum ano no obi di o se o nyini enkyira o de akɔhye nyini mesero eni yade minimum bi o 90 years oni eni yade nti ya mfa nhye nyini nti mesero tutu ka be pie mo ABA Herbal Clinic na yentu weni yade ase ne mfemfiri won fama meka cataract asem se no so ye genetics apepepe obi a ete woni fie there is a probability se ye wo wa onso ete ubenye bi nemum said ya etesi fatie no and that the be common where temukra subcapsular cataract and as inside cataract no esanse eno no ewotre ni munti no eno na otime kwire sabia na doctor ka chiro say me hu say tewe ni nechi nemum age me twan manini ansa na meka maka esanse enye kese a ontumi yi ye yiwi a de we ni so ne de we ni so ne ye nemum de wotre ni ne de ye nkan ye nti na ma cloudiness ebo ne beye mo no o say ye message wie na fe ebo ne kra de mintumi kra brabe pie mo ABA Herbal Clinic ye ma de ade for aduane adi ebe ko treni makwa ye mo adwuma ebe na ne nyina di nsuo ne mfene ne be pie wa hoto no unsa bekam yade nan ya meba be bubodin de bia me ka kire o say yade ni bi wonom say ba moje ni mu a say de ne sudi ne banti enti no open wona makwa be bia hoɔden hye de ni a otim say okana ebe ye ntemesesa wonan obi kra ne nan ebu yetimi de dade hye ne mu mani timi nanze wanka nkire o kra say dade hye ne mu wa adwen ba so obi nsa sa pepepe ne mum weni we die so lens ne hye a eno ano no ye ne hwe a enye ye biem diabetes yade hypertension yade stroke yade and a high cholesterol
saa nneɛma 9 wei a mabɔdin woyɛ den a wowɔ ne yadeɛ saa nneɛma 9 wei diabetes yare hypertension stroke na high cholesterol sɛdeɛ yɛsi fa nanteɛ no sɛ ɛba mmɔgya no mu ɛkɛn ne no nti kɔpɔm tam a yɛbɛka diabetes no kɔpɔm tam a yɛbɛka stroke no kɔpɔm tam a yɛbɛka hypertension no kɔpɔm tam a cholesterol no bɛfiri mmɔgya no mu no ɛnyɛ ade a ahotɔ no a wopɛ no nsa ɛbɛka ɛsan sɛ yɛka ɛne ne nko a na sɛ ɛni yadeɛ ne kɔ a ɛsan bɛba diabetes no ɔkɔfa ne ban ne da so ti mmɔgya no mu nti ɔno na yɛtu no ase ama ɛni yadeɛ no akɔ gye numbers no frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 0531 780 651 0531 780 651 na ne yɛ atwetwe nkɔmɔ ebie hebala yɛ ne yadeɛ nko an yɛsa wɔ no mampa wa ne yɛ adwuma mɛma no deɛ ne premature ejaculation or the boss one away gym or being so the erectile dysfunctioning Mr. Bra nebe PM or ABA Herbal Clinic into us yema yɛ ma the other kwakɔ fra ko bezo yem bibia natural yem bibia herbs enti sɛ nwia ne yɛ dem ma wa yɛn kase yɛ dem ma no ankase wakɔ no wa de anom sɛ yɛ powder or the kwakɔ fra wa aduane ɛna edie sanso na ma ne nso infections a odo yɛ ma the other kwakɔ fra wo na edi ɛde ahotɔ no ɛbɛbrɛw oto asinti na ahyɛ aseɛ sɛ atwetwe and fancy with him say no my years is a Mississippi, meaning Mississippi, Menantica Cran, to us international, says a Chemistro, and fancy with Musa, in Tin the Sadia Tiano, so pressure be Jinasonas in Tina Yamre da, or Besha says all bone kaya can't chero, say in Tina Yamre, and to be one of my anima maybe or buy or set in a bar for 4, no nam ho, or no on a mamma and Namokama, and you say Waben and a bar. Opeja akora na want to say kwampo di ntimi mpeja akora na bi ama ne sisi ne nan de ye ne no e wo se no kyerɛ wo se na intini ne penade aye dada nti intini ne mu aye mre nti pressure kakra de to so no afei aka ne kra ontumi enye hwe nti amfa nje witrim se obibi ya me dia we di enyini da bi me se obi ye obi papa ne di 100 years ye se ye ba abehwe na ni di ama because fi o mo bro 100 na emo mu nye ne yade e no kyerɛ wo se o de 40 50 60 na we di na nyanyini na akofa ba hwe na wanhwe we ne so yi ana hwe na wanhwe ni padua ne so yi na akofa sa ha na di abro tutimrika ne bepiem kwada so adwena se market ne chipe ene ebutu doma hinko ye ben apia ko because on Tuesday market on money or the numbers in the fret 0541 56 51 99 0541 56 51 99 0531 780 651 0531 780 651 the ABA Herbal Clinic ABA Herbal ne ajoso okay, Abusia, ABA affair and your course sia no nti bomodin na de achiro so bia Fred doctor na wa botrepa na nim so te na fe won show e kama e pa baby ya bedri no ne e ka cho nyina say da se pa se woni ya tena bedri sa pempen so yi nyankopon ya do ma kina da ye besa ba na obrajumedie ye ne wo aba betoa so na yakon akọ yenimu anu nti misrawa da Bomadia na echina simenu mbopa donko wa eni nhia midi ade Ohemaa Benewaa wo frame Ohemaa B bakupa na maje so adwatonde no akakakra enu nti no yenye na afi yenso so kwa yo Ohemaa ya da pa ene emwada ne da wode eboa yen abusia so physical money and put me do wrap to so me send jam in a minute in Sabakandia and then one half friend yeah ebusiafo bidin di na akoma pachrewa 1 they recommended tap send amamo and that's for aba o send ko fa baby a na ye basa omo rate so ye omo ye A1 nti obia no do tap send na on say sika for tap yɛbɔ hu de wo kyerɛ amansan yɛbɔ hu de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn mfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ademu tap send in this street tap de no ana ɛkɔ
tap here and one in a Fiao. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti mesle Ghana fo nyina. Mo fa Nhyira so na mo mboae na me mbenyin nyapanyin pa. Na nya me be hyiam. Bronya said rubie mo. Ye mo frey. Ye wo no mo den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mo, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de wo de no fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a bia wo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen ka me ho na ye nhye mo frey afumu and I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Lousing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. No, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want take you're free to come to and you say for. Semi boom round see dear someone. Me Matentia, Lawson Locke, Mr. Lawson the layman capsule. More your bem. More and alarm. Lawson Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and memmedi mfiedu watchede kronkwa na eno and a law care mixture nso apemfo ema woma nufo anyone na woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu age atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti mesle Ghana fo nyina. Mo fa Nhyira so na mo mboae na me mbenyin nyapanyin pa. Na nya me be hyiam. Bronya said rubie mo. Ye mo frey. Ye wo no mo den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mo, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de wo de no fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wo
Ebonum dan me ne umienu. Sa afeyin so, wo niema, se doso, se ye ketua bi. Na opese mi ankasa me ba befa. Number we so na obefre yesi. 03220-835-70. Ufre ya ne a. Baby awo bi a, ye beba befa de ekuta wo. Brenye kame ho na ye nhye mofre yi afunu. The frame master amwa naso amwa ye fra hanomo amwa wutu Abusia for munia ba mo de nyina PSC estenie eye nhira abodo abusia Bible say de ohumo broni mobo no de fam awurade yibima fabra ne beboa na onko ne saa kwa de obeyi de bema no awurade betre wa hyem bema wo de akyen saa ye kwaso ane ya da wona nyame na won so ayi bia ba no so ye da mo ase wonfa bi maaya PSC ekoto sero se fa de bra na awurade ma won nhira no aye bebi obi down entibra ye fasede e show mafunu ma bigidi se obeye nyame nhira wo Brenye kame ho na ye nhye mofre yi afunu. the frame master amwa naso amwa ye fra hanomo amwa wutu mobile service enterprise adwuma ye na hano ye spray car body waste spray car ye inside landing kama o ka bi wuro ha ni spray car ye kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me ho ye adwuma no wala gi sale ho saf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na ye de adwuma no ya nyame adwuma we are seeing near messesa no that one ebe we are seeing na no na what ye nya machine be friend woven ye di bi so ba nti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 kraba wenya baby desi ye adwuma kama pa wa me wie school no na me nya school anka meko masaka na fie emodin tinyame na madom so ma me wofa kopi amona no ana o me de beto adwuma mu am bi sua adwuma no sua adwuma no so wie no wanya maburo o beto afidie ma bi bi shop no yede e de mane ti adwuma na na mekura mu a wasaf market ne nyame adwuma e ti ma ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismi nya ba bia ko mpaye ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana iti me ko yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pane de ye nsanko an na twafela no ba na de nyame adom ye o machine edi twafela ye o machine edi bulu ayi no
nti sisi a no gu 4+1 no na say what must sound the car nti bi bia dry not ma aja ko shewo bi no aye challenges you woman say on say ade bia obe ha se bia no fa ne the premier na KTI nko na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruchire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom mpaebɔ na ewurade nyansɛm no nim die no obi ekwa ama me a ene metime nya machine a me akasa me ho sɛ metime de yɛ adwuma ma adwuma no yɛ sɛ ne na me pɛ na akasa no yɛ machine so use no komia no the whole machine bi no eto yɛ machine we yɛ quality machine a kyɛ sɛ wo de ka awura mu na wo supra bia yɛ kama be yo ka be pie no be ka sɛ yɛ di flabo che na yɛ I want say adwuma bia wɔ ne nso customers ni do oba o se me de mi penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho e wo first class and e wo second class enti wo chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chire ma hu se car we pinti se ne beti ma ye de aye enti me work machine no kura na me fi se ba hadwa mete so aye de ama se be adwuma quality na kwa eti ma ba because your car sin bo wo pinti a can enti che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo bo penti car 1 year pepepe na car na yebasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame ni no so ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se dwuma ya ma no woni biansi oba time se car no e 2 weeks ya 2 weeks no wo be ba na are you ready e 1 month 1 month no ba na aka na ye obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa dwuma na ye ye ho nti ma wo bi ama na ye nye problem ye de e wa ye ha dwuma ne de ye nya dwuma fete bia ye ye dwuma wa o de kwa e sa de dwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka bu a ka wi abeba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities ya de aye paint no kwa koto de ababe adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we can be say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say e din kumi dia ye de aba obi ne ye de car no ko koshim no obi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia metoka no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma ni pan bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa na car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi yede eboa ye kura na ye spray ya no opanye se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenye opon se maji wa adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pe na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura yede aba because ase obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se o ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no emu obi mekye wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa kana na nipa ne ba no na ni jika no e ma me se makoma e to me me se me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omu ni abotre ne twen a de di adwuma so the gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu na ato paint bia na o de aye adwuma enti e mo ama ni pa bi we hye o ka no bu se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we
almost 26 years in Yamiama Metimabi be Jumawi. And I say enough of Temi dis can you bless ya? Committing the buildman. Timmy Tunkola enough to say, who's your man to was Senior Jumani? Senior Jumani, no pong home master. Then shall be a free master in Bow beyond, won't shall. The money come down. They must say Shalami. The poor man, Miss Somono. The money Shalami. And I'm posted my name. I made my bedroom pensua for the medicine. Many who are doing pa me person me when say the next year to next 5 years going there. And you can conform a baby what remember here. A manufacturing school na ba ama amanfo ababisua and sanujuma because registration ya the air conditioning ya the fitting shop ya the sani many nyina bebem am obi bia tuma be adman ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise to American for mabla na do mabla ha wani ni wi aseda and you say be nkundie ama ye abusua no ye dwuma no enkola ye no ye dwuma ho nyina ama amwa with mobile ayinshira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wana for ni fedu bia kokwa no so obedru ho no fair junction wana wo fedu bia koso ba utra insu mo bunsu bu ha obedru wana somebody so si ho no ana wo fiteke so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company ni di no da bia wo se oba bia direction do beba number ni 0244 465764 0269 428204. So, Christica Manian, pretty me do rap to say. For me, send Yama within a minute in Sabacandia, and then one half cent. Yeah, Ebushan we didn't did an Akuma Pachlewa 1. They recommended tap send that mamma. And that's our father. Also, for baby. Diabasa. Our rating so yeah. Our year A1. Into pian road do tap send. That all says it can find tap. You won't do what Shrek a man son. You won't do what Shrek Gala for say. You are going to near this coffee here. May and friend for the Lia, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap here. And one in a piao. Medi di prosper. Mema men papa ewu na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mofa inhyira so na momboae na membe nyine panyin pa. Na nyame be hyiam. Brunya sadru biemu. Ye mofrey ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi okura wo fi se. Nyame asem ye ti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonum dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na obese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo and I say, Why you fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse in Koto my yedding. No bread you must have with Shankasanka. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take. You're free to come to I say for. Semi boom round them see me, dear someone. Me what here. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. What your bem. More and allow.
Lawson Law Care Mixture. Lawson Delay capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A meme din fi do watch de kronkwan eno. And a law care mixture so apem for a ma woman nufu. Anyone na woni fi do watch so nka ho. FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agye atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me papa ewu na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina. Mofa Nhyira so na momboae na membe nyine panyimpa na nyame behyiam. Bronya sadru biemu. Ye mofrey ye wo no moden. Enu nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra wo sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem ye ti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no Shana Nemunti, ye crow be a ketwa biensha. Number wait media first one is 0550 068822 0550 068822. Edia Babano, a insure donations. Obeti me so the Odian for Western Union announces a MoneyGram. It was 0552 827834 0552 827834. Yes, sir. You're free. One of the diamond, you mean. Safe so. Oh, what near ma? Said also.